Yo. Ya chia wo mo. Ya chia na mencha na sa ma hina sa. Okay. Nana baby I will be out me come so mama frame na ni nkomo bi. Ni nkomo bi. Ofo enko ani bibia ne ho. Okay, ma me tia bibia bokode. Onyankopon adaroma nyankopon adaroma ntene me ho ye. Boni bia nka me ni mabusua nyina ya fa ye ho adede afi obonsam hyehyɛ ne na apam nyina mu ntofo so be ma da ne da me se ya ye onyankopon ni kosua. Odo nsa kan na odo nsa kan nyankopon. San so na tiefo a ene ahwefo ye omutie nso tie nte no brebia ya na ye me dese ye nya abusua de ye ho afam wono mo aye ba wonom so enja ye mu nte no kan ye ho e wo Sompa television ne so Sompa 93.1 FM ye adwuma e wo radio set ne so and na Facebook na YouTube no so Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 no abo Sompa TV nso de a share search engine ni munti for so bema dom ani hwa kwan se ubetimi de afutu sem na ba na waje won tefa one day wo mu no watimi de atenten wa bra boma bibia nso asiye de amomunti e koso. Okay, afutu sem no miso drink adawruma na yetumi de afutu sem e de bro da bia orofo yenkopa miso ni bi ene 5G miza na yemfa apontro yayiyo no ene ya badin to ni nyina miso ene 5G miza bebo yiye papa ono na tire chi na afutu sem ye de ebrel orofo pe miso ene 5G miza ni bi de djuma yenkoma ni Daniel e 21st clinic e hwan overseas ubenya biato because supermarket abawa sister sewa no manyi post office ubenya biato mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University ekope miso ene 5G miza ni bi ne de adwuma na Sachi Enterprise e wasafo binchi woni VIP car park no ene di hwani mu yenkoto miso 5G miza sana kwa ku ochiri company limited poemantamu Eastern region miso ene 5G miza ebusu se cha e wo KF Kinju Enterprise oni ndom hotel ena edi ehwani mu opamangwa abrosanim okwa obenya miso ene 5G miza ni bi wadawroma ena yede afutu semu ebrew orofo na afutu semu amede ebrew ye tietia sa abo koku kon orofo wakatua enam kwan so orofo ye ka katua enye se bia wa ye adwuma na bosome aso ena yetua wo ka ho asem ena meka na akatua meka no nene se akatua bi wo wa obetumi anya nhira akatua bi wo so a obetumi anya yedie akatua bi wo so a wanhwe ye ebema nnome ato wabusu asantre nyina so saa akatua no ena meka ho asem ena anwumre orofo dodo no na di bone na bone no na katua ani wowuo eno ti se wo kwotwo no kura wa se wages of sin is death bone akatua no ani owuo dodo no na adi bone na otobo bodan so a empempi no ya san ebebo wa duru ba bia wo don sa etini obi suo no na nan no so kasa kirewo akatua no bi tete ho na meka kire no orofo dodo no na nyankopon atua won so ka dodo no na nipa ede wano atua won so ka wadome wo mu na yemusa se die bei ena obi beya be ma na katua no obi tua ne so ka no akwa dane bone se wode bone adi wo bia na kana koma pa ma ne hye no a wotumi afransuo kura de bowdua enyawo eno ne akatua ni bi empepi yadwumadie no dodo no na anya akatua wato nananom se do wa bra amanfo abowndua ama wafiri atiazefo asase so ensem bi obi kokan ye no nipa kro nsem okokan na nyampa wu enu nti no wote ye no wadome no ama na ye adwuma me kan se mi kro mu asante mampo abrantie bi kosere papa bi na sedia wasere papa ne ni kwan so wasere papa efise na papa ne ko ne baby won so tene baby ena me no ka sai na katua wanya free papa no ho no wa bra obi na no adome no abrantie ne na no chim eno ti se bonia katua no wuo dia orofo ka hunu se wudi obi bone na hye no pa no a obetua wo so ka na ka na obetua wo no emfa papa nyema obeto wa brabo so wre orofo mpempi no akatua no nyame nhira wo so eya akatua bi a emu ohwam ne mu odepa yie pa dodo no na ya manfo papa
na nam saa papa yo no nso nti no Nyankopɔn na n'adom so ahyira wɔn amene onsam nyina anya bi orofo akatua no eduru baabia Nyankopɔn akatua no eye kama wabra obedi papa enti ye tua wo soka dia himbi na wope Nyankopɔn akatua anasa akatua beto wabusuafo so wure na wope no ene anwumere eno timafutu samu amede bere wodede bi ene anwumere ne se yɛhwɛ se bɛyɛ papa na saa akatua no ebenya no atumi amanhyira atumi amayedie atumi amankankro na atumi amwabusua santri nyina da enso adie ma me papa asem ameka na nwumre nyina akira wo no se yɛhwɛ se yakatua no ayɛ benya wo wiase asetrem ha no asase susuyi ɛbɛyɛ papa na daati ankwama bi no enkofa no me emfamre abusua santri nyina eno nti yɛhwɛ twiro no ne yɛmfa papa yi ne yenyi enwuan madoye ne papa na saa katua nyame nhyira wo no ebetua mo abrabo atumi asesa na Nyankopɔn yi wafiri futrum na ode wasi mapoma so ama wo so wasebi eye me modofo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo wakatua ne sai na wo pɛ wo wiase asetena ne abrabom omuna samwa Oforisuo asante ohame editor but news editor onye very careful ohame pa Oforisuo yenche ya chiefo ni ahwefo a last week omo boy ho banya bompaye ma ye ne atie yen na yakwasa ba Oforisuo mgidi che ye ne empire bono ye bode ye nenso dodo no de ne ya adwuma ti ye bo ma baso pa ye bo ma baso FM stations na adoso na sa program so adoso bebre enti yeda obibi ase emom na oka bibisa branch bi ofia na ho den be so sa se ne be ya jaka na no nkrofo bi eba so mo ne ye be kontokwa ni mo ba no do matwofo ne nam ayeso ye matwa na matwo na wo kan ba so ye opposite na say wa matwo kama pa safo no okay go so ni abran I don't even know da bi maya marhwa mi huni pa kro matwo kro da bi o onim say free Friday se via ye wo nipa bi ade ne gu ode ne to ankurem na ode mojadro gu no afekra do be ya no be konku fama concussion nyina kwenti ma na nyekese concussion ode mojadro o so chana na pram so hen ne ncha ya tiefo nyina ya friends Jeff K contractor omuna me bra na me ko na Oforisuo se nya asem keto water insurance so mo reservoir na nya kese no o ho stadium abravo ye adwuma omo di dwuma po mo ye anya bi before na is that bro omo ye sa na kwamre ko makra ban ba sa water na demrofo na ye sa nya asem keto anya bi before na baby eya hodo miensa de obebia de ne de fa Oforisuo da ko ya ko ho na makọ excursion ho omo di dwuma Jeff K contractor baby obi am chao ono yere my gift Oforisuo akatua sema wo kan de obi te Ghana hanum na sema onim nyina ye one way o ka akatua na dwuma makatua ma ye ho asem na wo ka eno kura de nkenka hwe wo hwiase ye ka bibi de ne kwan bi so no enka hwe ba akatua kase pa no etimi de wo fi hwiase o di pension sade no akatua kase pa ahon kura bata no doso Oforisuo asema huye na ka to bi so onya akatua ade a wodidi wunua no ene na meka saa asem we wodidi wunua na wankasa wo mind mo no box no kyerɛw sɛ enkoye na wodidi wunua onya akatua ene de abetra sensen wiem asamba na wo ka wo bi se mente ase mi wa nipa no so nim se wagye nipa so masesika enso wo se no wonte ase se ye kaayɛ na na me pese mbusa se tipa na obetra ha no company kro no obo wudi kwa awunyi ni bibia na obetra kasaye eno yes ye do kokoto ye de kokoto en haye na emom akatua ho ubenya big akatua ena me kasa se mama nipa da sane bia ena dwo ye de kwakosi fiaden what trust se o mind him what dream mu se ade a me di minwan ya menene kwa menene ba minwan menene tifi minwan menene tebro no sui opani a menene ya adwuman ensama me kafa ade a me ya ma no akatua bi wo ana awse wo ya adwuma na edrum rebi na akatua ne delay kakra
ya na ye kan ho asem o nyankopon akatua ho edu me bia na nipa nim se nyame ofa bo onto nentam ba nyame akatua so eno no voso se ba so a unya patafo voso de ne ye ka che nipa da sane bia se ade bia wudi di unua bia no na ye se Ghana hakra de ze no voso wotin sem bia yenya bujati Ghana ama Ghana na ye nim ne dadada no etene sei na onim bibi voso wonse first na bosomsom doso na bosomsom doso pa ewo ye man mu endo no mo de bibia ene yes enye ene yakasetia ene de obegye ye jai de wo som so som ene ya dane ai suku nyina church and na sorry ai park su na important for church but of us we ye hwe no man na ekoso ye fidie su ye program su ye nwanom so mo ye sa program ye do maybe na ko bia station o ko bia TV station bia ade obi ye obeka sese bo nye nipa o ye tie ni nwa ene hwe sika nipa bi Jeffrey nipa bi ho ade no ntimi nye usimetimi mutimi fa nipa ne nkwa brochire usimetimi de wakọ uti asase na oton ma no na nanya wo dia unso ato ma no de ntaso aka wonsa aka sika we wagya hye obotom na benya katua o benya katua ama mu wodwom ade na efe ne pa wo ho ntosi efe no ho ye de no asie ton ma customers nti wo a wonye customer no de nye ne ye de ma wo benya katua chembede ha konkoy mu konkoy ya botwa ya matuo na kom enso koto mu ya asifu na wura ya fu menwa ba obenya katua o ade ne nya fu ofosu ade enko a enda yete Ghana han no fosu ye kasa ne ye bo aban wa bako aban wo teso ba me busase won sa we no busase nti wo de won so wo ye no eye obenya so katua ofosu no ma ekoso anade o sese Ghana hapa no ayese de obi ape no obi aye ubenya so katua menwa ade na no ma na ukofa ba aye no ofosu yom se wiase ayedin ana ba bia ayedin ba wo check hwe a prophet unyanka ubenya no so nka ye okay ma ubedi bidi bia to nenso no what done prophet no multiple why ye ne be 3 times ofosu unwe won twetwede dumme bi obi koto ade a ofosu wo konya no asahwe nachi ahwe maame no ahwe papa no ti papa ni maame ade omodi aye mi nte pepepe ofosu ubenya so akatua ofosu obi ya adwuma enche na store nagu na wakoja na so we pane no ma busam de wom wasisi nipa ubenya so akatua mesra obi ba no akofa ne na betena wo ofosu obema obi ba obi nya obi kura obi wa ni nua ba enu akofa na ba because of one kakra won nsem ofosu odu anumre sei ya no waka ne manko agu ne nchen ne tinchen se bebebe odi agu akura hoyi eti wo mamma yo mbe so akura mu no mu nyina ye no mu nyina koja TV ho na mu tewo na ka ne bata ho a ofosu na ye den obenya so akatua akura ne sugu ni mu akura ne sugu ni mu enso sa ni pai oboto ban ukono oboton so a se nyame efiso bo be kire se goalkeeper ka ubenya so akatua and pretend say ukeka ho ewo nyame sumu ni ade dwene hu se ade na wo ye no nyankopon akwan so na wonam no ofosu ubenya so akatua tina nyankopon na bible no wo se ade e friend se botro nde wo so wo mpekura wo ubeye nwa no ye nwu be sha no a she ofosu etimi metu mi hu obi a wo so no de onkwa so de wano de na yinya ne so bompa ye eche awurade enim se awurade na bobo somsom edwon de so obesom bosom asani pa me mblemu no me hu obi na so se wande ompa bosom na obesom na awurade no asom na konkon a ofoso asani pa me mblemu no batene ede ne yehu obi gina ha sa gina ha ade asabe so obi ebosom ni a wo ye na ye nyina se yenye no enu bi na wo ye okay ade obi wo wiase so won sum nyame no na emum wo chiti nipa bad no saa na ono so Kristo sum ni no ono so ye ofosu ye besre ye ko stadium ko bompa ye gya park so e bompa ya homache ye sre nyame ye bone fache awrade fache ni wo na wo di ache obi wo benya katua
ɛno ne yɛsɛ obi ani ne lem sɛ nyame akwan so ne ɛnam a yɛnyɛ ne kronkron Oforisuo sɛ bosom akwan so ne ɛnam a yɛnyɛ ne kronkron ne yɛnante wiase ade a wodidi wo nua no ɛnkɔyie meka kyerɛ brain ama wate asɛ nnɛ sɛ wotwo mu tan bɔne bi a wadi bia no wonu ho mpa mu nka kyerɛ awurade no na wode awu bia no anaa wote wiase ɛnɛ sesa na wobɛnya so akatua Oforisuo medase okay ɛno te wakatua ɛnam kwan so aberewatia Oforisuo bema medase Roman for metin sienchemu aduonu miensa Fedi kan me fanses Roman 6:23a no wose bone na katua ene owuo Oforisuo bema se ohwe tresem ni mu a Bible no so aka 1 Corinthians 4 and as 1 Corinthians and as Corinthians 4 me din kan no etimiensa ne chichemu ye no so to so nwotwene se na de wodua ne de ogugu esunso no eye baako na wo mu bia benya na katua se de ono ala ne nwuma esitie we kire ye se ade biara wo nipa aduaba biara wo beguo no eno ankasa na ubetwa da ne da me se unnua meko enkotete abrobe ya ede anase enye ya ewo so emeko aba na wo nso be ede obesa atede afiri so nte no se ye hwe ne abobra atena se ewo wie ya sei amane ma akoye di ama ye ya tena se de ye nkwa a wodonfo ne boye no wode dom ye no amedia na etwa fata se ye nipa ye etwa fata se de se fata no yenye sa ne ma na etimi aboa ya setena ama bibia nso etimi akoye Oforisuo bema yetete ha senom amanyofo ba ye nchen ye ba beto aba ya hyase ye tete bi ye hu bi obehu se monto aba ne mame odoma nkomabu ade no Ghana wanye ya bro ewo amanama nyina mu ya ade aniema ye betimi di abo ye ho bra ebi te se sika kokko de nchemo ebi te se timba ensuo ya ye betimi aye ne anase ye betimi ayi ne mapa free mo no wode ni nyina bi di adom yen yankase ye kokko krampa free Fernando po ye ratete kwahye ekofa free wo ba ye no be sa afi apema ahankora dua wotwe num ho no ba Oforisuo bema ye de abo ye ho blanso ye misasa Ghana fo sen ene ya setena mutie empanyimfo ya wonum di wo man no so no yemisa wonum se sen na wonum university Oforisuo bema wo hwe Corinthians for wo na di nkan dem kenka ya wo se de wodua ene de ogusunsuo no ede na epa kire ye amanyofo obi ya minister abanya paw no se won kotua ministry bia no na won toto ne ma keta hyehyɛ pro ye kankan ne drip de frakadam enipa ne yesoafo nti ne wafasa akonya no so se ni dibre na wonya ne nti ene wode yesa ne ma no and oyesa ne ma ne nyina awie a wase kopanyi bi ho eme na pende ne signature na so de ne nsa no sensaye etimi si pipa no so ansa na ko ba bia wose ko eti de woguo ene de ogusunsuo no de wodua ene de ogusunsuo no wase wo nyina ba no ye pe eti se omuna samwate ase nom ye nyina te one office kululu bi na mema ye omunu yenye se ne de 00 bi akeka kasika bia aba ho na bia me de komunom na omuna samwase wono ena ye panyi nti no ofa ne signature nhyase ye mfa koma Mr Robert anase bi accountant anase Dr Brother Foster panyi kwankyerefo ya woda adwuma ya no na ye ngji sika bi mra department na omuna samwanso ya ye mienu nyina aketua ye pe na said esi aba wo beguo no eso adase aduaba wo bedua na eso aba na wo beguo ni nti yanka wo se sa niema no eso akatua enam kwa so ba enye da ya wo beto bo atwa eso fra no enam pafin be free mu aba wodo a hu tinsan so na ebeba so no abisa wo se nia eba no ebeye papa mame anase ebeye bone amame okra kodi nsamone kwawe nam ya wo dwane ene enkofo ba ya ye hwehwe na kira kwan nia ye nde ebeye no hwrem na ne wadwane wo hye obi wo se o ba ne de asem na ne ka fo se de wugya ne ho na eno na ye ka yete asenum ye wonwuma akase ya mpanyimfo na tuatua no wo betimi aye de aboa amo man ma ho enho ato wonom na so ya fa sa akwanya no ho na ye predema ye ma ye predema ye busuafo ye predema wonom ben ye nko afi se ye nya ban mu akotena bisa ho se adwuma na wo ye no eso ba ben na wo betwa daache enam yesu ntino Ghana mpanyimfo dodo na dia watu ne di portal kasem sa accountability no wontimi mfa nya adwuma ene ye ne
abai we be so a opposition say moto abama me to moto abama me make sure say ade de abai we your buy ya wa ye niam trokan no we sika wadi sika no me ba I will make sure say right accountability na be ye adwana so buy go say hwetre sam ne de akogu dia wote abai mu so firi wo na foforo so ba saa no ye etofo so be ma me ka kire wo bia say ye hwe niam bra papa wa woni wo bi tie hwe na ye ni ye akwada sum so many years aka to ne bro na beja no kwa wo kwan pa so wo sua dwuma wo nchen aka den wa wi adwuma sua no akọ esai kakra ya bia wo de beja no kwan ti no wo se akwada na ye kronfo hwe no aketua enam kwan mu ba na ya so so ade medi twa to no ye se ya je Kristo adi ye de na fam ye bo ya ye se ya je komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam edi ya ye di na chi no nyankopon aka no na asem fo so be ma hwe di semu ma na wakan wo 22:12 was share me bante mikita maketua sede me de bre obi ano sede ne nwuma esitie Erade edna ketua bre wo enti ya na wabisa ho se mi wiase ablabo ni mi wiase asetena ya me wo mu amebo no ehefa ena dache no me kra ebetimi akọ senya mi mpie na ni monyama enedai mu a mekọ akọgina ne nsa nifa anase mekọ akọgina ne nsa benkum me di nsima ka cho se bre na wiedu hye ne sachira wadwe na enche na de oba no wanya abofo so bema me de manu siase no machi am sofo panyin Reverend Frank Osei Oda Victory Charismatic Chapel International wone mama ne asofofo ni nyina me chia wonom nyina me da ase. Okay, enti odofo wakatua nam kwan so eba na se onwuma pa ene bema wakatua akonkan a busa ho na nwumire se ede be pa na wo ye na de be mpo na wa ye na wo twen akatua 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 wakatua nam kwan so eba. Hello Dinti Fosu. Ye Pizarro. Fosu Pizarro mi do dun kinkesu. Na Fosu de me fa ko yo sinamachia official of chief imam. Okay. Limam Suaru Said. Frida tu fo kremono no. Na go pun show panyi no on Asem Mpe Nipa agro. Okay. Na Fosu ka twa nam kwa so ba. Fosu hwe sene ne nipa ya bawia si niema ye faso kwan ye faso ye pese faso nya ye ho no ntu ba bia ya ne ha dwen chance wo ba ye nkura akuafo edi akotena na se dua niema wo mu a wo hwe se ye wo fa na to 40 free bed ba e beto niema no oba obi ya de ne bo na e ba sanse wo hwe kuma sink na e bo ho no ye beto enso ne ko bi ti ejina e community se ye ma ho metade ukuru no na kuruma fona gutu ya to wia no wasa firi wodeko ne se ankoye ya mana oba no watisika no so dia no du sika brewo de hoso ade ye nia so ne turu fiada ye konya medem eko ya sori turu vimenda na zifo so ko turu ko fiada na ne dia so ko ne die ndi de hoso se ya nyai de ye ya eko basa akfia ho ye sre ye. Okay, hello. Hello, Majo so katachie. I will be telling you that Maton kandada. I will be telling you and then not what Tiani Nechi kakra. Are you okay? My Angelica. I put a so you be an agreed to oh, hello. 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 First of all, yeah. What I say, I kiss me, say the quality. Okay, yeah, chance, Ramame. So Ramata drinking water, what's out. Also, the show is the quiet for Muti Papa. With Yomo. Also, let me pay the first day. But the coup almost for Tufunu. Now, I want to send you any idea. One more Pono, Obicra, cry your bonnet, the one for Bonnet Council. Now, what kind of bonnet? Now, let's say, you have a person said, Kitchen.
ɛne ɛsisi ebo dia nsuo ne abosom ɛkɔ meeting na ɔmo kɔhyia ɛdwira ɔsɛ wasɛm ɛda ɛka deɛ ɔmo nkɔ meeting no na kyerɛ ne mpa ka kyerɛ ne mpa sɛ eduaba ɛyi nyinasoɔ no ɛnyina na nyinasoɔ deɛ ɛbɛgyina nti sɛ wo baabi na wodi nsekuro wodi ɔmo nkɔpɔ sɛ hwɛ ɔmo yie na wɔkɔtia akis ne ne bakra no okay hello ɔkɛtia ɛnam kwan so anokwase asɛm ne desi okay yei Osei ayere ahidi lele omra sama bo drinko on pesa wate ai on pesa na baba mo bono kani kate ba ni ya me ndo kutuzo obi ya mekani jam obi ya ho yo yele ese ma gba so ma do fa na po tu sa sa no ya die kama pa enkwanta bisa pa na hihye oba no kwasem oba no ya die o na enkwanta bisa ne ho ha echetan kai ne ho ha obo juma so mi so juma papa antu ya kete wate na nti o hezere e bi shabu mo bi ani ti an ta po mo sa baba akati ana nkwa so ba anokwasem kwasem se ade ba kwa master di wo Ghana mmem ni wiase nim se ofa nipa abayi o mo papa no ene tia wo ka ede bo ni tia wo ka na ade ba kwa mmem se ebe di akwa no kwa no se bi e fast na mi akatia no udia won se manyame a oba no kwasem se akatia eyen kitikiti da fuche bi bibi o wiase ni se ene se bi wuti ten ne ko ba ma mo ye mi hu aduma jikana nti wo mo te present de aduma da kajuma wo ne ofa no mo aza mo papa o producer mo mi mi nye mi de sie ada na mi go to net ba no bo studio la ka say I am magic studio no okay hello Oforisuo benne yei opana bibia odia kama pa na samwa na ye wo balumba obia woye bia gina na aso se twe ye do ba de na se we eye SK Bolas ya mena hire obuase tekakia na mde kasa efi amenchia me MP ona bo de akofi demfi ototo bri so ojalnaso papa wakachia kwa soba yami ni na wate we papa wakachia na kwa soba we boni wakachia na kwa soba obi nua bode enkotwa kodo obi nua menke enkotwa bode obi nua bode so enkotwa adebia enye bode yami ni na ho ya jobe ye piano wakachia enam kwa soba we SK Bolas na mena yire akabro nyame enye juma okay hello bro yeah yo me bacho ashtu ni se ni iskiji no okay panipa bibia bokode ya mi adumu fu pa wakatua nam kwanso ba yo fu wakatua nam kwanso de simple ena nyimeni hu adi bi pa obeka se no asem na mode bae mami bi etu kwan na wutu no okase obeba china china obeba no waja na ma nkutu aminu na blada de ba ko ende mitimi se china mami no ntimi mba no wa ma obi afri ekwana bebe fa na mba minu no ana blada na onyu ju ye aduane akola ne bedi kwa ya asem obi ena aboa akola na nyimi no atimi adi enti ne no ofa mo e ka no ma hu se sa asem na mode bae de ma hu se sa asem ne gina so pa enti obia versus obia enya bibia obia so mfo so no hwe na baka ka say that all the baka ko mo obi chance topic am dey about the manage mu pa me da wasi no okay hello yeah ila mo ni ajuma dase mi kiane don ken kuma to official taxi da ba ju na about ujina run about no so pe biri kwafo anoche ne statue no esi ho statue ni so pampe apaja ni tia hwewiem bodua no ekura no den na sikadwa no wafa wasom sikadwa no wasom wafro asanteman tiase na wa priye die ne kan konsuma asanteman na me pa kwenya tinchen di nyake adu ga osu tin so me bola ke die okay just oka aya wakatia na mkwanso ba eti tata mi ki na tata na mkwanso ba anokwasem
Asem Mpe Nipa no ni wajima bia wo ye bia no wakati ana mkwaso ubo na bia minimum ne se adwuma pa makati apa na adwuma bone makati abone ezi so be adwuma bone ya kati abone je ana ya adwuma pa na ya kati apa na ko bon to boss no show bia me da se okay hello baby afrefre udi Ambrant ya atukoresha ajensesa odifo azaya aburumo menchi awo yire na ba ko utimu pa uruma ho no bi promises store bia utimu pa mira mi no fundi utimu pa pa bia na jo uruma hwa wa bi atum papa ndo ni wasi wo be yesu sumpa de kari obo bon no nya sam ko pa bia okay na kaka me tago husu ni ko to bayire se bayire kuma so fo so mo de anya na twitio me ba ya bayire ne je na chasa apro mo de anya ana twitio ana mo ne kama ko me ka se nya bi eti akopia pa ben e be woni mu eti yes ne ko fo ba se bayire ne ya ji twitio ba se ma mi ana ba bayire ne eti ne bi se kwa nyanti ento mo ni pa no be no e be woni na nka mo no okay hello baby afrefre udin good evening ma joso katachi the John Gordon it's a person in the ma ton am no kata no kwa me tuma ku mo krofo no okay na say ye banzema ho ba ho be investigation be munsam deja yetio fine. Mena fi mo program ni de. Emete na mi hwe dia. Na mi aje no pa. Ita da san dia bi oba yi dia, mi ti ya ketu ya kula da. Le ke yi ni apo. Po asase no, o mi se no go, a ti bi fo no. Ndi no mo kura na ye o ye ejina no. Sabo no, aka ko o hwe ni. Ndi ye be ye no ya ti dia, na ye hwe. A bucket yaw. And then I feel na ye shame sank. What should we do? No, so we did that big media. A cherry papa crowd chain. Can you turn someone yellow quick? What can do so? Now, what can do so? People watching. O que se via o fiche, se que via o fiche, o que se via o fiche, after so far. No, let me add the program. No, okay. Hello, good evening. My Joso, baby, I'm free udin. You did the mammy say, Frederick Kumobot Massy. Yet you, Kumobo, the massive food, I want to say. Yeah, Yet you. Oh, I saw a mood can you say you're prepared that will never need the one and the crap. Yami will say you're prepared that will never transfer bampa. Yami, who as I say, is want to say, or say, Yama, dear, papa. Your papa never bought me. Now, upon some will face almost someone. What is your name? Make us say, no, pa. No, come and number, I'm no more someone. Okay, yeah, the production line no ebe to so ye to so na wa frɛ na ye de ama wo. Me so na agruati afa. Me nga me di tia na nkasa. Ejina so original so na e twa mfa ma original so. Gina so. Asapro. Okay. Hello. Baby afrefre udin. You kwa mi ya be ma ba ko pe majo. Auntie B Swami Drum. Auntie B ne kate. Auntie B nyami chance. Sa mami we na maye ntoma pam no. Sa mami we. Auntie B. Oye ni passe. Asema mo ken ko to ba iro Swami Drum. Amina ene dia ke to kuro ni. Na me ko to ba no ba to tara kai ni temi ma ba we na me ni bi. Oh. Na me ka say. Na se ba ri ade mani. Anya ni me no be fi ma blue. What's going to say on the email on the
if you are to go by no not just one or ya were say Sabayre no was selecting go be no say and be no the man. I to go the attacking. Oh, then one more been me. Nothing but I had been to try and I okay. Eloti say obiaka tua edan animu a eda ya wada no pebeko so amedwom. Ya no achaman discuss man. Mate. Ya wada beko so amedwom. Omo nim paasa abenapro. Omo nim se bayire no tokru dem nom de ade ahyem. Omo nim se tomato sweeper enye jenebu ya pro. Omo ntombo ase akatua eda ho ema wo. Hello. Yeah, hello. Baby afrefre udin. Yes, I'm Benewa, I'm going to pass on Sompa. Benewa yetio. Maybe I'm Monsieur Session. I think young Kwam, Sia Munina, of a lumba, or mono, or and I hope to see Sia Munina. Okay, on your ban and chia. Hello. Yeah. Abaya magazine mojo Nipa ira ye modua Abaya say we am be man koya assembly ma obo ama no nti onso umfi ye say kakraba yeah ano di mo bi akamaba e di tole ni nwana busha no kwasem Rosu te bia me kama sime na bere wa bono na mestre Sunset. You go pray in the papa. That make us swap. Yam in some. She was your phone na. Also, go there and we miss me. Then winning na. Yamen okay, Obaya magazine and I didn't have about Kuntuapo. If we say Obaya magazine, unim de woka, sa mami we ushinyan kase. Afo from ma or shewo mo papa. Oboni pahoka enutino unimbie woka. Hello. Maju so aburu katache udin baby afrefre. Oso ana ko do chipati. Na fa mo ni ndio nje iwa itiba aka. Okay. Oso na mtego na kukat na nato ko no mati mare kama ani papa pesa ya every oso wa muti. Oso Okay. Hello. Yey. Mr. Enoch, aka Nana One. Now when you say Kranza ya biam kurum. Osei. Kranza ya biam any guru. No. Abiam onyeni paketwa. Onyeni paketwa no mo ina na wa yefiri mesumi kurum ne ho. Na oboso be market asama wo kan. Anyumire obi do obi ko hotel. Mene wo kasa yai wa order Uber wa de ne ko hotel anyumire. Radio no da Sompa a wo tie onim ne okoyi nti wo yefiri ho because ni okwe na nyimire nsunsan so no ma nyimire ya o aye 1 month time no wo ho na ko na ba akwasi me ho family na nsanse na wati malaria enye malaria o ade a okwe na nyimire wo ya ye ka kire wo no jayo na 1 month time ni say diapers boy din nti woni me say wo ho nti so na be bandi mi kofo ni okwe na nyimire ya wo tie Sompa we dey insira kwa so do we video to Sompa because one shey one yakwa high hotel be 100 cities name ubeboka almost 2000 nti se firi ho anyimire na ho nto merasi okay ahani adu ofre no enyina ebesie na puturi egenzio okay otete tubafo e baboya ntabamu ya namsoro ya sai enam from the nations anka bedru and ye beto adwumadi ni so orofo medical ka tra wiasemamu nyina se ha na betes afutu sem papa aha na bete enkomode
na aha na asese nyinada obetumi anya bie orofo ma menkanchi obi se asese ma pomenteme ho ase eno na ade beda so pa Asem Mpe Nipa ne apene pomasibre na yade ama otietia ye nyina ya pase enoma sundua bua no asese no doso dodo orofo na ena futu sema ede bre ono no wa hye ne nso na wasakra ede afiri boni hu bi na akatua bi eba watumi anya akatua papa na daachi ankwa ma bi no na onne oyere ene o ma ene wabusu asantene enyina da atumi ateso emfaso yeko na yako computer so adwade abaisi a dwumadie no ye update baako ewa ha dwumadie ni nyina da ye di ensunsanso no de ba no na nse behwe ye de update no amanfo boye so bo so mi update no enti no ansa na aboatatia betwa su no just one nama baso adwumako bia da woroma ena nwumere bia Sompa Asem Mpe Nipa inya bi ede besemo yenko computer so adwade emresisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Cinema no do ba me tini kura so wa ayo senior me dey ade adank ba product am me ti de bia me na no mu no chef dank ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na me sisi ni nso me sisi o ene o so problem there senior o see dank poke okay so wonu dank poke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nya me sha mo njo ba friend dank ba tonic wonu ma bi o mi npa na se na mtumi ndidi na na mtumi danso mi ni ebi no we no o chale me taibo pa sa sia dank fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntenase na so me sia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine fifi ti asate tele boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550 19 15 14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankrato emu agiatum Okay, ya yanim ten ena yehwe we Sompa Asem Mpe Nipa you be catchra santeman you be kire asanteman enne anwumere na yadwumadie mu no ya na feedback no hia ede be na asi akire kokosachi yentio oboso bibi aboko mame pancha sonko emfama eye anti repairs
one anti dan na omo obogo so Oforisuo omo so omo pe wasem pa nti anti na baabi a wo bia be de nchia sonko e de ma sanso biem na me ankasa me boss ye fe ne bishop na Kwadwo Obri ebo a spiritus sabre wono so e won kran OIC one in Christ ministry sabre wo chia wo pa wo si dwumadi on fe ni agoro Oforisuo emze na de wan chia ayifui hoya kuruya akosui enzema fo anchi omne se ja ofelumba se me kochia na akwa ya asem ti sie no wase ma me nka ho asem wase me chia wan ha o ma me ntu kwan biem eja me pa me ho asem okay DNS yo Oforisuo say yedwumadie Asem Mpe Nipa ya ye 22 tete gramato yen asem ne ba yen ko okra gramato wo baabia adekoni si ye no na Oforisuo ye boy ataba mu e de ani e kire ye yenua baabia ana no da no kire se wo manso na okoware o Eastern region no ni kru ne kobo bra fofia ntoata na ni kru no e free mu na ni kru ni free mu no eja okwa akwo obaaya na ni kru ni nua no wa bo awura ne dem akosesa sebi ni ntoma asesa ne fridge e ma ho niema esen ko ba esen ko nya no be ma no wu ye ni nua no akosesa ni nyina eno na ye nua ba ne ba ha no osesa ne ntoma nyina Oforisuo asesa ne ntoma asesa na pieto nyina ni pieto ni breze nyina awokoye ne dai minim so de ko show wasesa toma no brazia so de ko ye ene panties so de ko akoye chain na de agu ne kon ebia na ne nua ne to into asesa no Oforisuo ntu nua eto ade na se wu nua no eni honom a na cheze eze kokofa sa ne ma no ye ya asem asante amamre ye nya na sa ya asem o Ghana ha o na ya asem one ya asem enne san se nipa nim binim ya bofo nipa nim bi ho mo fom ne ma no Oforisuo ya sa ne ma we Ghana nko an de be hu sa ne ma we ya nyam na asem okoka ya se de obekọ court na yes court ye ka asem na asem ne ye papa nko ade a untimi mfa ye nko court ma ne ye no krasem no kwasem nko anti fa ye nko court to Oforisuo de ama me kasa woni nyina na se ye nua ba me bro ko sa ne ma no ye nua ba no ye na adwese nko be frɛ ni kunu na ni kuru keto na nko na atwe nkomo ofrɛ na wa ma ene ode asem ne beto ye nim na ebra asem ne ba ye frɛ be ma no ka che se oni eni asem nti o ma ne e ma tena o tena so ka ho ne no ena ye se adwumadie ye de yi invite no ama ye be ma amanfo ana herfo ahunu de ekoso e wo oni nipa ne ntia awia bebom ene ye ma awia bom wie ye no abrante no nim no otenkran no ofi se oba ni nim baabi a wote no Oforisuo san se Asem Mpe Nipa ya kwabre adwuma ni mu a ye nim adwuma no a ye adwuma no nyane bafo bo ne ntaba mu eti ekwan ye fa so enya abrante no na ni ba ne ho so no na afa nase eti yekọ eye legal age emoma ye letter the letter no mo yesi enhwa abrante no oba no go hu no wai san sa Asem Mpe Nipa ye nim dinti no ye bo modin akohu baabi abrante no wo enkran and the letter ko ma no okay eti apostle for the letter akoma no na no ye na adwo se o ma afa no ano ye ho no ma wa frɛ se on the 15th court no afrɛ ne dia obeba na afi ya fe ofrɛ a no odi atem ototo ayampia na onfa pieto ne toma ne mra eti Oforisuo di akosi nyina nse ye nua ba no a no ose ni kunu no wuye ni nua ni kunu ni nua no besesa ne ntoma ne niam nyina de koye no nyame adaworoma court no ema elete no ye de akwakwasebo no ama bia ye kamanti nyame adoma 15th enu be hia o legal age wo o ka bibi kura se fie no kura fe de wajiem ye ni ameton ai wase fie no efie na ni kunu wuye na ono no ni nua no fa ye no wase sie no wajiem muti ya mefa ma oba anse ba bia du no hu se ya akoto akoso bire me ko kan kire omo sanity so ko kan so omo sanity to Oforisuo wo so ma me no na asem a eda ho no okay anote ye be ka kire odede bi se de be firi mo ba kire bia no ye mamwaso ensi e wo ho we ye Sompa Asem Mpe Nipa ye wa asem chekere akase mienu obi akwa ye wedding na sofo na fasika ni nyina de na so pani wo kan dade be na wo kan eno so akoya asem foforo 21st clinic ye sciatica expert sabre ye Europe tour
21st clinic sciatica expert na sa sciatica na so sisi ya fa mu na kokoma kusu na ase entim yade yi pa eno na ye adwen se Ghana de hia wo mo Europe no ye bekwa akwakutu yade wi ase asam yade ama mo so atumi aye adwuma no mdisika ba ambre wo mabusuafo Europe tour na 21st clinic sabre wo orofo yade bibire bia de free twinwa no kosu na ase no ye hwe na ye fa 21st clinic na ye ntu yade no ase na wo ho entumi ento 15 branches and a Ghana memha orofo na ye do be fa fidi ahodo pim esan se ye de fidi rehwe fa akon yade ne wono ne ye de eduro aka etetete abibidwo kon a na ye de etu yade ase e 21st clinic orofo ye muku appointment no Europe wa bra ye je ema no Europe to no ye muku appointment no ebebo papa ye de bo abobo no Europe anya asem ketwa fa France ho ne important Belgium hono no a hono an ye ne na mo Europe to na sabi 21st clinic e wo na ye je appointment number no a 0244915116 0244915116 ye muku appointment no na wo Ghana ha na person hwemu ma 21st clinic e ba wabobo no no obehwe dia orofo anabeko 21st clinic branch bia dia 0540311311 0540311311 orofo kokoro poma utu kokono esisi uto kokono wa na adwen se wo uto ho aboso eno ntino ene eduru amebeto wa ma na anwumre tietietia ukoko metu ase ne anwumre di amount adu papa bi 3 Herbal Center wodi abadwa so o manfo atu aguso a eboa wo mu etu koko ase no 3 eco capsules koko master ena me kanfo na me ama na anwumre orofo koko na ma wo yem atimo untumi enya anan na uja anan emoja efirimu eba ekoko ena edi wunyasa oto no trase so a enye yie ne otrase anu achia oto ba ko wanhwe ye de ne guase bebropa orofo we we na meka ho asem no entese koko adrobiewu na koko adrobiewu dwaso no wanhwe na anom a wankasa adem okra untimi ntu nan wanhwe a obegu ho ne mase je obayo agu ho eno so 3 eco capsules so adrobia eboa pa utimi de tukwan de ko onwuma so pa orofo yenkopo 3 eco capsules ni bi ento ehefa na yeko kolinaka ba dani heba misi heba ene apidank yenko na yenkotu koko na se ebebo yi papa 0546107107 0546107107 akwantu sem ni nyina ye express group orofo yenko express group se me kanchiro se wakwantu sem nyina afa beda no isan se ono na sabre ni credibility na ewo soro pa Ghana fo agi na di ukosua de wa bruji memona anasa ukoya adwuma express group Canada US UK Australia Germany hefa na opesa uko orofo yemfa yesika no enkoma express group ni yakwantu sem nyina no onfa yemfa enkoda na ebebo yi papa na ye ko hefa ye ko kumasi afam dia asafo labor runabout ubehu express group ho sa na akra kaneshi first light ubehu ho eno ti kumasi akra tema islegon takrade sunyane tamale bibiani ubehu express group ho 0249000448 0249000448 akwantu tem nyina ye express group na ye de ekoda no Dank Natural Health Care Complex Dank Natural Health Care Complex or party number 2 one City Life Hybrid School no and a bon waterfall na dank no medical catcher for ina say oba ya che na ne cha waba na mfie du nani nanim wase da biada na enwuro soso pa de wo bi osa wo mfidie otu yade ase pa dank ba ye no amanfo dodo no a wakogye ayaresa wo ho na wo ho atọ mu no omse ho ya hotofie orofo ama me ne wan say yade nipa benya so yade kro ya yenko dank ho na otu yade ase emfaman orofo yade ban na ade ko dank ho a otu ntu ase emfaman won na waisa wo ho yade wo ho no ene se ho ya hotofie eno ti hotofie ma na me ba bebo ama no chiranda dank ye adwuma orofo yenko enam sa yade biada obetu ase na wo de amawo 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 yanko dank asuye na yanko emfa enko yanim na prophetess Abigail Santoa ni nyuma edo so papa ye maame ode namiensa si wo bompaye said ye beya wona nkonua da won so nyina be papai wo se menka nche wo se council no oba onye hwiu efirize group otwedi apoba se ya dom de amane kwa eno
ɛno nti ɔde ama ne kwa so ɔno so de bɛma adasama kwa ɛno nti no saa bere yɛ kɔsɔkɔba ampa yo new site hɔ ɛna prophetess Abigail Santoa wo ɔse ɛda ne nyina da ɔde som kropo twedi apokosia da obetumi aba ne aba besom na ayɛ kama pa efiri sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ bɔ mpa yɛ nim pa yɛ na yɛ no mpa yɛ efiri sɛ ɔsɛfo no apagya ne nsasa Nyankopɔn ɛna betumi apagya ɛde atofom yɛnkɔ sɔkɔba mpa yo new site prophetess Abigail Santoa 0249263899 0249263899 prophetess Abigail Santoa ena ye kanfo na mediama wo dada bi tie Sompa 93.1 wo ya Asem Mpe Nipa wo so Oforisuo Aboagye ne kasa yawa wo me hu ade kura wo ma me ma wakwa aba ya oba pa bibia boko de ya na mo akata na nim ama me MCA na mo kata na nim mo kata na nim mame mo ya ready oba pa bibia boko de me pa cha udin de say Cecilia free na baye Kokoben Kumase Kokoben ma me wakosam ne sen awde abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yen ni betumi aboawo me ba che nwumre de me da ma se mama konya se me mfa ma asem metumunu me ba che 207 na me wo school be ya JHS okay na emu ho no mo no na me wo form 3 enti mi hu se bibia beto me na so se eyam no bibia beto na de he so me pa cho me na bonkum na nifa me pa cho bonkum jo me pa cho beto ho se eyam no enti na me nim se eyam me kun ya enti 208 ena me wie JHS na me wa danfo bi wo ho a me kɔ ne nkyɛn enti o maame ene bisa me se ade na eda me na so no me hu ade koro ana me bisa ne se da bi na minim se yam but mako a enko ana wo wadanfo no maame ene se wo hu ade ne daw na so no me pa chaai wadanfo no maame no oye sofo maame me pa chaai da bi no ye de ai me pa chaai onye bibia madamfo a like na me ni di agro okay yenti o ne nchen mre bia enti obeka che me se ene ye mi hwe ni yie na ebetimi aye wo seye na ne ko ya enti me so sa tam no na me ni obia me ma me ne me papa ewu nti na asa me nkwa na me ne mabra bonim nti o kan ye no na me nim se de mesia ye menya anu odru enti wo hwa ma me de ne namu a 2017 ena me kopie Saudi enti me ko Saudi no be menya 2 years no ehonum na yare no ekoyi ni ho adi ebe ye nsa atigu me honam nyina e wo Saudi ho me pa cha ebe tigu me honam nyina me ba bia o ba bia sesei ba bia pa cha ba bia dan ho nyina bia oh ene se na untimi nya adwuma ba cha na mintimi nya hwe o to ho nyina bia oh entio ba cha enti eba sa no na mintimi nya adwuma enti me ka cha omo se misre omo fa memra na me yare ehon so no o ka se o yare omo de ko hospital panadol no mu yima omunim se wa bre enti na o so yare no enti panadol o do be ko 100 kra ni nyina panadol no mo de be ma so mo ntina mo hwe me pa cho da bi me Asem enti na me breye pa because mintimi so na me da machi a eho no mo be ye hyehye te se de ya soja agu ho no be bia medan de ato ketesu bia sa ne ho ye me enti na ama me bre enti ma omo de me bai me kaaye no nyame adomo mutie me eni wa month kra no omo de me bai sa time wo ba nyina no na wo honam no te sei na asei me pa cho na asei to ho no ma na atrete sei yam na afie no aye kuro oh ti eyese ewu a na ho no na emu ahye na ayetum nti enuro de
matobi pa na manom nuro nso agu meyam nim de aye meyam se makoma kola se ya mintimi nkyere because nuro amanom be 6 years na ne de bia wase me de duro kama no se no ofri Saudi baye no sa bre na nye ene de so honam na toso kakra na de be ne ma ne ba sa Ipacha na meka se nuro de me de misika nyina hweyale enso still me honto me ya de ne ba o widiem to say me hwidiem hyehye me na afi nsusu no se na akoye se empanie bi na ewo me nipadua nim free me tirim me mowrem me nem me babia no na kana om producers ne sere no babia se empanie no wo babia me pa chai enti yade no free eba wo so free JHS no ebesi sabri no wunya no pomasi biribia me pa cho mechinia me free Saudi nso bae nso sika me kopeye no nso me bae me nya 1 cedi kola me bae ni pakra me diska na ma ne to me ho no bange ode koto ye no me bae wase bange negu ti me nya 1 cedi kola your friend say me ba cho mi sister one ka say sister me ba cha bange ben no se egu obori di chire cho wase Gen bank ba cha usika se na odi bre no man de to e pa cho ska me de bre ne de minima no enti se ususu esese kakra na odi wani krankran obetumi abosika botin bi because the other bre no ne do so kura no at least ube say baby am disika am mi sister edre de me wo sika say da ho e pa cho be 400 de ne bedroom 40,000 40,000 and 40,000 400 million me pa chai bank ndi nyamene no kure ne bank ndi egu wode hu nkrata akire o me pa chai wa hu se sika no wo nkrata ne so me ni nyina akọ bank ho no ema omu yi details ni nyina akire enti sika ndi da bank ho me pa chai ya asemu Jen se pa kwasi ndu bangi ya me pa chai amanfo sika wo ho eno nso sika ode bo obosi amane kwa abonten so akoka amanfo ho sa na akwa yo kwasi ana ntatwene obo animu enye ye ebu akire susu enye ye ende be pa nche mu asemu and Ghana penny for be ya na ababa we ma mebraho eduru ba bi no na omutue sika ni bi o na menim di nti omugyaye ma me je se adwuma be na wo ye me pa cho me bae no kakra me de bae na me di bi kope dan na me de dia kan su twa force bill enam yare ni ntimi di ni nyina kon yare nso still me ho nto me se me nya adwuma bia nti ade nda so dawo na so me pa cho producers mu twa bi do True TV no so ana ya hwe sere yesi kaya esitie no mu twa bi to so Asem Jese o how pa na de bedan se enkomwa me pa cho me ha nyina ne se me pa yaresa no nko a me pa cho se me ho beto me because me chini able mako hospital hodo bia metin nka bia bia me ko ba brebe ne brebe because anytime I deba anytime bia wo me so sabri out what to redeem say timi redeem pa e wo me to say the de pan e wo me ne se ne untumi na dabi ko se me femu da kra na se ye me sa na atwema koma na me ye ma hye me prekope woni ate na me ni ate mintimi na bi ati ya besre wona empempi no wo sunsumani Asem Mpe Nipa ya no mtabo e kwa so
aye besere wo mu enu ti no oyihwan ne ni di nkomo okay ya ne twetwe nkomo esia ogina so hello pa majoy yejo nyame ni pa bibia bokọ de nyame adom bibia bokọ anwumre de me bo opunu mu a nyamani ne samwo na empempi no se ye ho kire ye kwa bisu a esan se wo sunsumu ani waranti ona abo ekwa bisu emire bi ababa wo bi nan o ma ne ko kama pa na ye de abeto ye so we so ye nan na enan de wasa bi pen de ware koto pen no kaso ba we kura ye nyina chinyi efiri se wa ye bi pen tie ni da so na ababa wa we ya ye ne no etia no ose ade bi ato ne na bonkunu so se yam enfie bebreni wakokeka Saudi Arabia enso bi kotigu no hu nyina na wo se Osei bafie sabre wo se ade na wo won se pane wadawroma de na betuma ya fa ho we de eye ade bi a eden eye sere ene ye besere so afumo bi wakase ti obi se be ye bi suma akono mo de bi kitebo a ye besere se o majunu nye na eba ni sei na anu ye den dia na ese ayada ni abeyade ye abeyare so ba so wan kantima usika nyina ahye abeyare ba so wan kantima eseni pegene guni pegene no ase enti mesere se so obenya botra nyame ya no a embedu kumase a mehwe no ho batono nyame so tiase okay sanse so so shobi no ya pana pempem wo de fede no waje se on fu obi on ka se ti obi anso dia ene ye be kono se ne wo se ye kono ama hoto ebe ene dia na me na assurance say the ho batono no two ways about that okay the first one but the mean to be in Kano na se le betra ho ya be sa betra sa be dia das okay ana me na na me ya duma bia na me ya duma me be kuma se kira okay anopa me kuma se opa se na promotion kuma se okay me shano Pani pa we dia yanse wo bre se de wage pene so be hwe no de waye bi pen enu nti no ye sre nyankopon se onfa medu asundue nyame ya adom kina yo pani pa ye be o wa san foforo bi a be kan na ya meka kire gana fo nyina ne se ene de kire no obi anya boto yem nyame e de mrantie ne nkokoa ye adwuma entunya boto yem a ubeshia the right person. But the career don't so. Am I who but career papa? Na metaka chenko for sa uncle. So for penny kwa dia futu ba na yamfreni biem. Okay, yanko na ojina so. Okay. Ya tonka pa. Aha, nti omunya botre. Agare tias. Bia ho bato. Jamaica. No okay, and ye beda ase anwumre. Ya ne prophet pa na etwetwe nkomo no. O sunsum aniwa enya asem ketwa. Wagipene nti mi ogidie kese se sena ame ya adom a wokyena obeduru kumase a enwa bekọ soro na akonkan pa. The nation sanka. Vozo bema radi nyankopon sha no nshiro ni pa bia wotie na agya se wo dwoso radi sha na wanyane kese otompa pabo ni bia ba wodi bia ba se nyanko pa wonde bia begumenko ndi adani atem didi bibia be fa okofa yana no odin vozo radi ayade yenu aba na sem na ahomete aweli enya na boafo ntini kwase ye kwan kwa akide ibi gina so na dia ye futu ama wiase a etie nyina se ye sere won se bire bidru abrabo mu a ya na ya hwe ye kasa yi kakra aya na boa itu bi na basi abeka ka woni a ba tama na okura sumdia na bibia ha wo no wan ha kru bi kasa ga ken se bibia ni wo ye hwan na abu hwan so ye hwan no no de ade ni adura ye de ayo the best say especially ma ni fitina mu na what is asem ni bi efamani so obi also 30 program pa na mse na hokani also da so da na wedding ring na ayi na mpa woti na ni no na ayi da mbazo na
oni mi di ngwam so nka na adwum ne asie na ne kunu ba yi atum se obi omne ne tifie na sister ne ya de enye oya ma na fon ma ne yere kasa na enzim bebre dom free se ho ne nam na aye dum pempenso se free se kawa no wo to mpasoro fa shepe na atwe na koma na ne fa na ye se ne yepese adudu tuntumi nche ne kawa ne bi na mfrem papa panyi bi ne di enkomo na mane chen mane ba na de wan ne ko ba bi ko ya de ya mi adawo ma ye se ye hye ne be si enne enne 4 days BBNC asimbia ma ne de ka chi nipa se bibi wo wi ase ento na aka se bibi ni wi ase ti aye nhwe ya kwan ye ne ndoto ye ne ma ye na bibi ankotote emfa ma ye yesa obi di na de be ba be ya oku na ase wani ji nyina ene bra ye nua be ko bre nyo no ampukura nya bi nim firi ye sayo hawo ne amane yanko a na nka na mba bi asumdi wa na eye ye nka se ye nua ne ye ana awonye bata ye ne aba ne ye gina so de atu obi fu bi na aka che so wonhye ne hu nkran so because so for pa ne nice case de enye case bi aha obedura awrade be fa na so bia na week pe na wodi adanse wa firi sa ya woni nyinam ya de ye na ye nsa mane nko ya ya na ye se enkoda abata duro kan na e free system ko hunu da potia etimi free na ya asumdie na aba to man bunto ne yam ma me nsu ate afa wi later no kafra ahoto beba esi a wonti pains ni bi ntini oye bi a wonti ase bo na nim ne a ofam awrade bejo ma bibia ye boko why ma bunto aya asem aya baba wa nisu baba wa nisu areho wa brew bruni kuro ha ko bruni kuro baba be wanya sika ama baby okoye bruni kuro baba be osade yade ne ba atete nwa na yen me busa se omo hospital no omo hwe nipa ho ana sa hwanfo no omo nye papa o hwe omo life no bi nkancho na ya na ko bewie ya ni kuro bi a ye firim ba wodi anu achi abachima ma omo ayo ya eyi na aduma buo kwabna ni nya ba bi fa etua ne kaka ma obi kuro omo atimi video beto awonti yi twani pati we nga woni bi ade ko ye de na akoyo enso ultimate na na kom na do mi si minimum bi o university 5 years onya people di chakora ngo kire enti se ni pa we ni se bo to ane kana be se mafo ya ye ni se ase me ya ka kire ti ade na mi ntu kwan bi obo se bi obeti din bi o free se na hombo abeso bi ano wo ko to afnam enti nyame ne ye sense ne ma be ko to te dia me nua be no be bi na se de nko a de ne ususie kokoa mu no obeba bi mu no na afi hu ne senko ana inhira ka urade okay na ni nyina yeko okay oba pa kwa koma to ye mate we ni Asem Mpe Nipa wa beduru de waduru fie inhira nka dombe makura se pa so obeba kina ne ho so fe wa ware na we de kura de obeba kura be da kwa ware enfin kwabu enfanza onan enfanza se ya onya daji nya ni je ya reda ni baby ya reda ni baby na waren so da baby ye kai be me bi so epic yira obitima be shodum aboa no ye kwa ye be nyina yesika o ma me ni papa nyina ewu yesika na de wo mu nyina ne se wo wi wato ma me ana na to ma wana no ofo so na me busa se inti Ghana inti yesika kekeke makura ya ma me ra ho na ma kema dwa ko me ma Ghana azam ne o tio odo won ka meka nti amanfo sika akogumu ya bra baba we akobre ababa ni sure what nyina oni sika o sika oni sika yo benya bia de kotodru sika ntese ubusa no kwachi bo sinti ya wo ho o se wo ho ya yi bibia kire no na obede no akofa wa odi usika o ti Ghana fo mpanifo na ye tempenten kwan party A party B kwa ye bend this ni MPP omo ko omo bai omo hyeboni ade amafo sika akokam nti omo ye ne den ade pa na omo ye ofoso hwe ye beta wan hwe ye ne sika de twanifo no ade be pa na omo ye me by this time me show me TV say na me na ya na me da to yi na me bonwom me na me ka cho me ma dwen na say pa kwasin kasai na asem a okanyina say ono kura ne sika wo contractors wo Jesus Christ it is our contractors no sika no mo je ye no o mo de koye kwai ma Ghana na akodim me be che fidie so mia me na yese enti nkrofo na ye ko omo so sa me se omo nto aba maye no wo bi sika kura we sika 400 million akodi bank enti se wo sa ko jaka chense party NDC Asem MPP sa ko den nkoto aba ma ade wo kaka sa asem wo ya yes wo ye politics enti bibi ha ye ne yenka
asem ohwe Oforisuo ye ka pa wo frinka na eba edwuma omo so mo yasene ne ade odifo samo ne otogwanya obi a na dwuma eba ye de ma no wo kwa asebo mo so obetua sika na eden wo ya advert etiye ne wa na wo problem wo ba no obi afra lumba miluma me so di mani na fa me ko obi afra broti di mani fa me ko Oforisuo di mani fa ko omo fam ko na nipa de na wo ko kacho no ba ya je sika wa nti ababa we se sika 400 million said dan ho na odi bi sa no ho yade ya dia kan to di fanya adwuma ababa we tia o to sunya ne maame ni papa wo ni sika so ko breye Ghana vompa ni votia dia komo obi wan fan tukuro bi so se fan anya adwuma we dia betoa aye ne ka ontene ya ya sa jira wa sa be kase e be cha radio so ake kase betoa ba ma me na me ba me say we so se me so ba me say look at this Oforisuo kro be na atimi ade asem na ehun sam do Oforisuo asem American na hopa na mjina wo say ya wo ya resa ye ababa onyam do because ba ya ora ne body no ka say ya ade egu nipa we say wan hwe enkoda banyanko pa adom so ora ne body odigina wa eno afiri wo na asade ya foforo abre no na meko bi yakọ no kwa eye sika Oforisuo wo kwa de wa beka wo obi asu na ni wa ye ka manfo sika akoka banga ya no mo ba ye partisa ye ntimi nka bibia emfa ho me ntra radio so hu se obi abeja ka kire se me ba na je anase dipa no beto ama no hwete sam unsa nka osika o ma ba ne atimi okay where your man mama nya bo chawate bibia ba fine ye ba bo awo abrotia Oforisuo my emphasis dama Big Joe or a friend Munyama Nyankopon Information Center wo bo ho sasa da ne da nwumre dra yesi obi mo ma de hye won potem ho nyina ati Asem Mpe Nipa ma wo fa ye mu afutu sem nto Oforisuo be ma yencha ne yencha brother Bismarck do no na friend Tago ono so eti ho sesie ya wo ne dom wonum etie ye na Oforisuo be ma yesi kronom asotwene on se hen am Roberts akwa taking nkofo bi wo hosese ya be 10 minutes ago say na wo mafiri wo konti aprosifo ATN amada romana mama mo na ye ntientia wo ye say red park bi wo empotem ho ye say kai de labi no mudi na chi di free krom owura afie no mo so abegina potem tututuo ni ade a nkofo wo nyina adwane akɔhye dam nti ye sra aprosifo say o momom pempe wo potem ho emfa emaye ya asemo na your friend is saying, Oforisuo bema, ye nua bema, onka na komanto ne ye background ponisa. Akwada si so na se n'ani bre adwuma na wakɔ baby okodi ye nyame adom. Oforisuo bema painkillers na dodo na ya na ye fa dodo na no. Esade yade afoforo na ya na sabre ye ni o. Wonom na afei eboro so ene owidie no no enyina afenti no saa emoa no entimi nku wo mu bi afei na akoda no yade foforo de amani pedua no enti eda nyame asekura mpo ma ne nkwane na bra bose oda so ti ase na watu na mode aba ha senum na tena wantena fie na watu na mo ba nti Oforisuo be ma ma yenhye ne bose ne sika no ye bepe kwan mpanyimfo bi ne medi nkomo me PSC ano wo hwe se ne wo sitie na ye de ne befa ba bi sika kra bia bi wo ho ye de ne befa ye no mbedi nkomo kyena se Nyankopon ye adom na able wayi poma kwan mu nko a ye hye ne bose ye beji ne sika no e de ama ne nti onka na komanto ne yem na akwada a wasi so a wakwa akobre e wo sa ye friend in country in Saudi trebrene amani hunu ye wom obi ko oma but wakwa kobre na onfa ni sika mra na empanyimfo so ntena so Oforisuo be ma we ni wafutu sem na wo kan ye no and this is what I said e wo mafutuo na wo so wo de ba ye me so fa ni mu bi no me say your reward is coming politicians ye mamu akwanya na mo kotena se a akwada bobo nse to kwan Ghana ha se ne hyehye bone ni ade enti no ntimi ntena ha se nom wakọ admanani ko bladwuma apesika wa amfa ntena wo sa de aba ha se be yam batimi adete tax de afri mu e de aye puntudwuma na mo anye sika no so amasa atena so ugu bank ya anasa woje bank bitumi krata afri ne nsemo a eno ncha setemamufo ya worum krom sika wo ho no bosa ofo musika di fa na beti sa asem wese bi se me ya bu asia ma meti ase no manopa to anwumre akwada mesi so mabla bi wi asesa miguso a mebre na o se me boso me akatua me jele kakra ma yan kakra de asie na se ma fedi wo fedi sesei
fine bank na asi ni tumi krata ni dwetile no wo hwa eso a enti oye da bisia wo ye da ne de ebia ne de amode abaye kobra wo so ya Sompa fe wo se be se bia bank ni gu a timamufo ho be kire wodom o ma ho kire bebo mo so ne se e bia wo musika beka mu abla bank ni nya sika ntua wonum ka enti abai se won sem for taso be friend ho bank anasa savings and loans anasa credit union mid bint no ma gini to me krata want me nya adwuma biem consolidated banks ai keka banks ni bom no ya ka bom sesei na so many years no for so be ma 2019 no mo sha se years a na ma we say 4 years 5 years getting to 5 years no bisika akwoshem se ne nsankan ya we no ye ko benkuma na ase ye ko define fact of so be ma ye nya amanyosem but ye ka champanyfo ya won pp aban mu se o mo hwe na sankrofo do musika kwakeke mo no wo fu ade ma wonom ebrehwo akwada janka ya wote ase no akwada no so but o hwe ade na oye ya na ye ka wo kai wo ya akwada wonyini ye mehwe na nimu a wonyini ye o wone 20 sim na wakọ ble wo Saudi na wa timi abuo sika kakra no 40,000 Ghana cedis wo de akọ bank eti ya tra sika no so what na so say na me de na me ya your reward is coming, it's on the way nebe ebe reach mu very soon edua biala na sa ba bia obedua bia no betwa so aba si ade to me sha wonsa na so begira sa to me die no so no amatemamfo ho akire won mo adel won mo a eda wade mu twa ho enya won access some of them wokwa wa ho meje ma na so ofra amanyosem ni mu a encha no de yade na ekwafe no de sika ni nyina ekwa yade no doubt to say sa na ma ni nyina sisi because wo bi nkwobre Emma wo bi so bete ho de e wa bla nipa no okobla no want me ente ho de na de ba le beba se me makoye madwuma nam de sika se je fatop Ghana bank na aban ni nya ho faso wo sa teteta se ni ade e ba ya sa bata akra bobo nse we se ne ya ka se Ghana mabunu empebere wo pa tukọ ba bia obekọ na kotena na UK na Africans ne ade o mo no e bi bebre e hihya dem o mu ntimi mpie no na ya free ankase memo ama Ghana kwa me nkroma Ghana ya o chechire ye no enie said o si sha ase afefefe wotimi bia nyuma na nyuma nyina ya to wa manasa ya to de ama won man kasa ho fo don komi ena won man kasa de yom hu yente no ehiafo no bekoso a ya ehiafo no wa bre na sikafo no so no wa sinimu so a ya sikafo sa ato so ofo so be ma me mama no nwa yanka kire nua be yi se wa be fie power hunting Yankopon adawroma enye de wonye bi de anim se Yankopon ebefa do so no wasayade bia da abani padua ne ahwekwan ye befa so ya sabia nso korampo na ye behwe na bi nso so after that no ye bekọ no ma hwehwe mu nso so be hu kwa ye befa so nti no wankana komanto no yem nyame ya adom ochina tagwo me da se papa no me di kasese me bom pa ye se wo china kasa ne besi na kwan ye befa so abrete e be akora be nya ne sika no wanya ne sika na bibia so atimi ato na komato no ye fo so be da ase. Okay, bagwafo akasa na eduru baabi na wokọ keka ensensem bia eno mo se na wokọ kasa etia obi na akọkọ akoyese mo kọ keka bank ni boom no ye musa se wona o musika ko di baabi no o mu nyina asa aka na wo mo musika kọ keka mu bebirawu bebira adwene se awu akoda se nyanyame na wona afa na hwe bra wakobre wo Saudi Arabia ni sister nyi sika nkoto fine when you save sika na is safe e wo bank ena die na akwakosie ma me ka akoma to yem wate ento ma wi ankoto kyana no nyame bema enyoma pa akọ ebi osuso ye hwe se nyame ya adoma wo kyana pa beba no abesa ya de wate nyame be ye ne kyana why ana wo kasa bika nyame ya adoma wo kyana wate ubati asem de wate ka akoma to yem ni so no do so dondo so on se Ghana wo de aye asemi we beto mu no which a topic no aja obi abufu do wo fie kra de buafu na adum na metwa na memo party bi adin na mo hye t-shirt na ade ne ye hwe mu de sam se buda de Nyankopon Yesu Kristo mo fo su me se me yire me girlfriend me nwia me ba wo hye party bi t-shirt ya me do nyame da na wo bekọ me nkase me nto aba so de to na se wa ukun ne me so hwe na no makoye ma wa wo de me se koto aba me nchizi obi ya wo fo su on sha sem no hwe akra gay ya sem no atene akodu baabi wo dwem ho a won tia so fo so de we de aba ne ye hu de wo fia won timi mfa ma
I'm not saying yet party bio. By a business country and a woman way. Mekobi ni yakono kwa ofoso akura ide won su nyina no won se nanka wo kasa na won su yo sika na sem ba mo kasa mi di sika na ba obusa no so wakọ bregu so obusa se bang ban ya okan ofoso o kan ya obusa no question bi se eti sika na wo ho wo paper na kire se sika na ba sika na wai wo ko fa na fa ya tum amanyosam ya nwene nipa na ye di sika no wo di Ghana man no ya nwene o mo se sika bi da ba bi ba ya nwene se amanyosam eti yatum eti yese no obi wu o pesika kotodo ni sika o wo sika pa so aloke okay the nation sang akola sika na loko obozo be ma hono de hiti sesi ya wan o tam kola nso kokuro no ejimi for dozo children za for Friday na utie program na za me de futu bi ba ka kire Ghana for se abrofo knaman ennim nyansa cha panyini bi aya man position o wade na kasa ofozo na ndi esa me ma mfa tu bebira wo se ba fimo me ni broni knaman a yesoma akoraketua ko school a okoda ne nchen awe na asa na gudie mu mpo obi ntache no opon ya odimirika kwaje ne bag sen ewo ne bag sen ne to ne ye de akora na tenam knaman ne ba betwa kwan mu etime di traffic mu di akora na koduru fi asumdie mu dana ni bi ede ne betwa mu wabu akwakora ka aje ne nsema bo no oni aboye wan anim nyansa minim knaman ya ni wura yare won hu se ni wura po no watim di ade asen ne to dimirika ko market ede ayi de sigasha na no atumeko no opoduru meko so no de atono mo yiya man openama etima ko di dwaba me de aye aduane quickly ama ni wura anya ahodene ba cho panyin bi to parliament ono anen peso ya so akora bi wu ye pe 10 million pe panyin ne se nyon ne be ye se aduma no one kana me wan anim nyansa endi goma panyin fondo ka se ye ka ebe ye nsem bebiri batu ja ho musa na de omo mfamu abekọ abeto omo na ofisa kwasi bro ni ne ofisa bank ne moa opesu ogu na ye ne sei ye be ma notice wa usika wo bia munsum sika wasa moje na kam bia no ye de be ma mo ubosa mo da maka nyina ba na mutua obi aso de ma go munnim sei ne bewie o ma wo de mara aka ho ama na ye se basi ekurosu no obi basa wo de ne ka obo ma po sei hyehyɛ ye da ho uboso matoto mo ne ma kama na ye me mato aba ma aban bi oba power no amrem hio me sika no asama na kokakam nti ne babam ne vozo ne babam pa e asem Ghana e asem kase o sie kase ye bodin amanfo sika kokam won so sika kodi wo mo ndom nam framam edidi nom sre e asem wo wiase wo Ghana ha o e asem kase pa o fie ni sika guban asori biti asori dem wo pon asori me ya kan yi no ya adomsem no wo ko nyina wo kusu because efie nye de ne wo ko die sofo nsu sika guban bebrebe ti sofo wa hu se maami an wo ko ekom de no eti wan ready hon kan me okay ya kwa nim we ya Sompa Asem Mpe Nipa e social science ye bofo babia anoti magaje wi aso nyina se ye tententu bafo ye bebo ye ntaban mu ene sika kro bia nyina ye boy ntaban mu fa ho e ka omo asem amanfo sika koloko we ye kase jai ne e fa ko so pa ensem amanfo beti o manso mu afiri wi so no enya asem ketwa dodo no sika koka baby dodo no sika koka baby adene se basa. Okay, for 5 minutes and for courses sisia na yenhwe ababawa no na yaresa no pa baba fa. Amanfo sika kokamu. Asem Mpe Nipa nipa pene ho asem. 0554931931 0554931931 0548 931 0548 931 na yeko emfanko yenim hello Hello. Baby, I'm free with you. It's a company. Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye. About now, let us say, I continue Musicano, the one I chiamo. About 20, yes, 2 people said, managing the people, the procedure now, I'm sorry, but one combine go musa or make it for na me bra de da is that committee is that okay hello yeah
Kwayo space. No. Kwayo yeti. Kwayo sa wo ta asem ntanipa. Badaze. O ta asem ntanipa. Oh, me ta asem ntanipa. Yeti o. Ana ne pa ni anu zinpa. Ne pa ba won kai ni nia. Obi aka na lumba me ne fi ya o. Obi da mo bi aka na ti ya na ni ma na ka ni. Man ko ma so. Ebi ameka. Se abo bi en fi ngo mo mati enwe. Abo bi fi ngo mati enwe. Me ya na we ti an wi mako. Eyi. Ye beto abadia. Ko no ko ko mati si so na enye ya. Anyina ba ko to ko kana se. Apata se aba uru se beto aba ma no. Ye beto aba yare fo nyina. Ye se gu ye kai. Ya ko to aba ma no. O wi ni wi a. O ba di dio. O ba ko su tri won fa ho. Lumba ya fa de o yen pa. Opo lumba tifia, TikTok bia man tifi na ko gana ko na. Ye so ya ampo abreke na na ko go. Wiki bia mo ko. Bia abreke se na tie. Ko ko de wiki bia mo ko se na tie. Bo ne ba na gana ko ya ye. Ti bia me ka me se mi wu ko ba. Ma me ki ma. Me nyake push na me ba man di ka ba. Na kim no masa ko ma me yem. Anja say paso betra Ghana ha biem. Oko. Hello. Pani pa baby afrefre udin. Ozo. Ye. We free kaswa. Okay. Ozo, we dem pacho. Man gen wan sana mpesa min kakaka. Ano ne nenam ya yedododo yi. Jet bank meaning say our court because consolidated bank is in our kabu in our consolidated bank. Ubia sika angira but Jet bank meaning say on your buy no court. It's not deposit sika no ayesa no. It's about you the moon find out here. Okay, you better hold you much on your adoma. Hello. Okay, me ba cho wan you. But some cassette like Timoda. Mami yenti o. If let me say Sahana. Abawa yenti. I ask Atamiwu also God a Zoom lion 1 year you cry in job kada chemere juma omoye and could be befia ha be befia I asem hello baby afrefre udi katachi patani fekita FM set Anderson okay pato bank no gundama ya pawo you see, I walk on. Oh, Joe, we are going to be on board. Financial institute about the same ideas. Oh, more than I'm listening to that, and I'll talk about the 6 years in the city of Sompa. Okay. I suffer for your for one copa and for Baco Prank. Hello, good evening. My Joe so katachi baby afrefre udi. Me free Jesu. Na Ghana wa kanso mutia GN bank iskano mbacho wana we info na man jana we wan ntiase o da chebe ho adwuma mental ke obi ono ba obekasa bi ko enti you dey nyame adom acho mu be because me ntiase no kanu o mimi oh yo mate aso no manager na so ya asem kasio. Okay, ya kwa anim de oba na nya atrase asem cheche kase we de ano den papa media de minim na se okoye wedding e wa asode bi mu a collection ye tumienu na awarefo afa baako sofo fa baako de e ka ho no se ye ya pi e ma awarefo no obi akoye wedding ama sofo afa nisika no ko sofo afa zika no ene ho asem ye be kan sisi ya ya asem kasi ya papa kada chie me mo akwa aba bibia boko de paso nyame ado no mpa bonti
na why you wedding na wie but your wedding na dey ensem bibiri in a word to me kan kesi your friend say but your friend inshira mensa free hin na buy me but your me wo kwabre agwetia okay papa wakosam ne san ya wo dia beda Asem Mpe Nipa say yenko moa papa makosam ne say ye obesi so me sofo bi a me nanya akasa kakra ewo ayfra me ye na ya so de bay sorry ne Gospel Power Ministry ewo fa hen ewo Mpobi yenti o etimi pa cho emre mu a ni be vanse be se 6 months mu na me hye ayfrobi hye awade kama na ja asole no so me ne sofo na ya asore o ye sofo e pa cho me so me vanse abedi akiri me boa na obi me so me ya obi a minimum organ any sugar crack. Saya nyuntuni. Okay. Nti me boa no bi dwuma de bia obe bia. Edu ba bi se sofo bi ko ba bi kura na obeba kwa me na me hye asole mfidie. Yi bia. Open prayer ni bia me na me ledi. We deliverance time nyina o bo deliverance kura me na me hye asole nipem. Yi bia. Okay. Eti me ye ma gwen na me so sofo. O so sa atonyom. Ba cho me yesenga. E bogan ho. Me organ na me sua na ba me ni so. Enyum be pa na ye ode. Papa enyum de. Enyum bia ye me de. Me pese me mami matiefo nyina hu enyum de e twice prayer. Obi o to nyom ene obi o bom paye no nyom tuni ne paye bo no eye mienu. Watima se enu nti no enyuma ye ode pa no na ye mfa fiti dwumadi na se fi se wasem no ano den pa. Yes wa she mi Bobby na meti bo she ni so menini na moa ni moja ento ajino. Yes wa she mi Bobby na meti bo she ni mo menini na moa ni moja ento ajino. Hey, what friend me? What me so? My city manasem inasia meti. Martini boshanusi. Me de me wato ne so. Me huni boshanuswa. Me de me wato ne so. Yesu asha mi Bobby. Na meti boshani so. Menene na mwa. Imoja ento ajinwa papa enyum de bebre ka meto nyuma enyum de bebre se omna samwa ene ofanu ba kra wasen agu omu na ohwe de woye masofo yi na waye sitie amasofo enyum no wonyum no lewo mu so waye sitie amanasem ti waye sitie amasofo wa bra mu ya asode a woye sitie boa no woye sitie todwom woye sitie bogan enso wafa usika no o se de wi asisitie ye ne togbe ahaban keke azigblibo sunkalu kagoka kotwetwe nkomomra simadu ye obi ka kira santima wo fie ha obo gan yo o sai tonyum dwumadi ahoduo pi wo boa sofo enso ye wadi wi sofo afani sika wa mano kapre we allege said your canon no set sadia Penipa me mo akwaba Joshua bibia boko fosu togbe ahaban keke ne ho te sei togbe ne ho ye togbe so chia obia okay na enen so edwumadi esonko a enen na sanko no abetrem enso sene no ma si kono mfu do so ayi ni nyina na me ya adoma ukwada nya me ya adoma oba be piem enu na se no ma bia we ne fie bia na awie eno ma togbe afa to no ho so no ana oden enu ti na dani dan nyina ne ana e be cha ha sebe ye kasa bo no na yehu na enso enam se nam ye so na nipa koho na sebe predwasen obi anya sebe do ko eno so mfa so ni tin ya na ye kana semo a enim na ye ka enu ti na ne ye gina ha matogo ene na kasa se obi bia wotie ye bia no se adeswa na so se no ma na ye ka no se fidie so nipa omo so nyina we do bia gina obi ye na famode bia na famode uko ba bia ono so ne de se na uko ba bia ne de togwe de wo se ono de se bayi ne hawa wa ma o mani fie dai e ma metwo so no kro baifo ono kro baifo ntino
and then so we had to go. Ye can as a man, a wow tibiano. But more than a 2 and a monaco to go a buying. Now, sure, yes, you man quan or near buying to go in your dry pocket. To go in your 7 period of Mujabra, Bajisica. To go in you be all catchers a betrayal giant, and now for a crama Mujabra, that be on a hammer, and no the end of Juma. Now, we will be said to go crowd or henfa. Makasi bomfa na bomfa de ntia ma mekyerem no edoso me kura me ni bomfa kura me ni bomfa ba miensa bomfa we ni wo figyase kwantempo no so makache o se bibia togo we no free akyan okrom ufri akyan okrom na akwa asotwen bomfa na to aso no udu aso hospital junction oho ene de number no tudwa obefa na togo ama ne ma ne nkura no ababafo akofie ofo be ma ye kan e si no wo se kwase abu ya o wiase kwasi abu nti na togo se no ono no sebe on so sa no ma no so ye kwasi abu afiri ho no mo a ade ye sunsun nyuma maka cho se baye eya ade a moye messenger se soma wo mo nanso mu di nsemone na me kasa ase mo se nkura me nu ba wo da mo a kesepa no ntani nsemone ne mom ketwa no tare ontoma eno ti na me ka cho se obi bia wutie bia no ade a hu ni se ye ketwa bia sunsun dwuma bia no ne di nsemone pa eno so na ya na 7 preduas ayesuro nanso ukomu a wiemu atumfu akesepa ne wo na nde ya na ya gya wo mo enso mo na soma 7 nketwa no eno nti nipa entra ho kwase wo tra kwa don sha sho dem fam maka cho se du mebi wan kasa wo trase na wo hwe wa wo redie me no ma ekoso wa brabo mu a he wo bi yare da hospital ovosu aduro bia ni wa ye ntro ma no nkoto ye wu nanso doctor say wonim de ntia nipa no na ho nto no ovoso we wo da so te wo de hye no e wo gi another so to wo de hye no e we ye de obi akoto asori fie fasting bia ni wa ye ntwa ma no ye de obi akoto asori fie sika bia ni wa ne oil bia ni wa ye nto ye sti nipa na fekra na ekosoro masa mame nka sem cho ye ono ma miensa wo wiase abaifo wo mo no ma ye tegu nipa so ya no wampe nwacha na wampe obi a wabese togo aba keka emfiri so da ovoso ya wonuro bi ho no mu a obi yare a ye sese aduro we ne yemfa nka no saduro no ye de ka nipa nde wasa so a na ma ba wo hwe hu da nti de bia no wude wani de obo se ampa ye de do na ye obode no na nsususum ne ba horoko ana ya beta fre tina de bia me ka cho se wu afo a omo ko omo ba ebia na kura na omo nka nkyerɛw enya bibia na obi nya ye ofosu ye kwaye sese bebre sikaduro sika bi wanya sikaduro na mmom wabone sika wabone no ma ho ban wabone business wo ye ho ban wontimi ntemte ni nyina itogo aba keke wo se bedom no wo de bra be fa na danfo keke wo fosu obi ho no mo no nko akwa na wo kosoro enu ti kromu ade obi kosoro ese ye de sikaduro sika so obi anso hu baby okwaje ni sikaduro but obi ho no ma ono ne wadanfo na one ne na ma one ne koba ofosu baby a wo ko won kire wo da enne togo aba bonten se bra na so ye na wo de bra beka wasem kire no na wo beka wasem kire na de se fata bia no obeye de aboa wo ena wo kasa asem obi ti ho se no me ko baby na amoa me nti sei na amoa na so de na wo ho so se bi ajai entra wonne ngu na enko around fantinu tankoto adaka ofosuo me kasa asem obi a wudi dwa obi a 7 preduas se usika unhu de na ehye eno ne kanfo ama se me se bo ho ban eno nche se 7 preduas twi wodwan eto kon ho fa koma togu aba keke nya no na ye ka kone ko bo ho ban ofosuo ya le bi abo wan midi kaka se sa ya de no ya kwa so enkoda ofosuo enye kwa esunsumu ade wodi ne be ko hospital ofosuo doctor be ya de obeka chon se ya reni ye hunti mfa ne kofie ya kasef ye mfa ne kofie na wo kwa kowu entra me yan kan cho se me mfa kofie me se ubi bi da hospital ubi bi wo baabi eno man ko ya me se wan kasa otimi na ntutua na mon na wo kwa abahu de tuam e otogu aba keke ofosuo se wo maame na eyew se wo papa na na wo ba na eyew wo se wonu ankasa sunsumu no obefre nipa na ka kire wo se nipa no wabedome wabeya media enu nti wo a wo ye no me se twe ho fre no o ka kire no wanti adade bi twa be kuro bi wa na kuro bi to aso
Ubo ade beyo. Ya hu bi pen, ye gusu a ye hu. Entra ho kwa. Togo aba keke ye benini. A wono ne papa ena sebe wode enro no anase wode sa adoma chede no ede ma no. Se onfa moa. Togo aba keke ne papa wo pa about ono ne kachi ono nso ne sebe we ne medoba oso mani a papa no ede ne no ma ja no. Tina debia ye kanfu togo aba keke. Ye de number ni betudwa. Bo modern fa togo aba keke number. Wo se wo de wo baabi na wontimi ma. Wo se wo nsa bankumi pagya. Now they have voice when throw they also hear the voice. WhatsApp. Never WhatsApp and say to go more. And now say oh baby. Now person invite say to go bra. Ne be a mintimi nante. Ne mama na say me fie no ma be say na ekoso. Eti bra. To go back ke so fa na ho kame oda. Obetu car no aba. Emom. Na hyentuade ne petrol car de ende enkoye ne ka. Akwa bi so. Kotogo aba ke kwa obomfa. Mesi udru bomfa. Hospital junction udru ho ye the number to dwa. Ye the number no betudwa. But modern fa number no mase. Wo de wo phone na ekuta no. Wo de wo pekura no de fa ne number no to so keke. Ne du da hia da wo de sa na meka no. So aso wo de wo de du da hia da no afre no. Togo me kwaje visa ho. Togo me pese me kwa ho. Togo ahindi atomi ho. Nanso ahindi ne da ne akoba bi. Togo me pese me kwadi akonya mo pese me bom ho ban. Na bambo no ho na pese da bambo because akonya so tran enye so easy sa. Ho ban ofosu afa Togo na aba keke number no tudwa ne enko wa mo hwe TV no na ewo TV no ase Togo aba keke no mo tie radio no 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we Togo aba keke ni manon ofoso wonim ma meka sem se Ghana nkwa na sebe predwa sa wo bato na se edware na etise sa na shebre sa de we onipa da sane bi wo a wo ye chenjefo ma meka sem kyerɛw yene ya Ghana ha na ya bibifo maka kyerɛw se ene enoma ehye yetrimu unkwa unwia wo kosoro no unwia kra ne ya enu nti Ghana yetimi wo akra to nge from day one ye wo no to ho no ye de yade be ma na se yi nanim nyam efri nanim obebre sa kopem nyam nyam pata na ne maame ne papa nsore waka obebre sa kopem ta mo be sa de ewu Ghana ankoa ofoso ubi bi wa buruchire wo be fa ne ko se nka o mabu afie okoye ne no ma ye basa ono nko an wonya dwuma nye nkrofo bi ko Canada na omukoye no omukodi aduro sa ne beka no e na omunyina ho ofoso obegye di se san nkrofo nyina obi anya dwuma menua baako owo mibusa no o se ono nko an ne nkrofo ko adwuma omukoye ne afa no nko an de out bibi show eno na meka fo ma obi bia wo abrochimam se wo abrochimam nko adwuma ampa ye betima frawo wa ko adwuma wa cha na wa mantese se sakewo wo ka se ye kwa yati etu obi ti abrochire so da bonten yati etu obi ti abrochire enso busa ne 10 million kura na 10 million kura se me ko akire 1 million kura wonya ma yesi sika fria ne de ko mo bu abrochire ade onko ade ena meka cho se wiase na eda ho no eda ho te se sebe stadium maka cho se stadium obi akọ stadium atwa ticket enso anya city antra so ade obi ti Ghana wiase ne so ana Ghana so wono nko awonkom because bebedu bia ne yamunya yanim bebedu bia emwa no ne nyina nya kwa wanim no yayi wanim dua ofoso se wanhwe yie na bayi a wo ye no ya akra na wo ya brante no ya baba wa ansa na obenyina obewu no na wankasa wanna afiri wiase okay enti ani Togo aba keke number no tudwa mese wo cha papa yi trase bomode ko papa no wona wo anadwo amene wo kasai wo ye mpanimfo bi adwuma nti ko Togo aba keke wo no a ni dwumadi a wodi e ye woni ni mienu nkwanta mu asem enko ba bia wodi e wo se wo nkwa na wo pese wo kwa wo kuta wo ka uduru dwoso ya maame Anita hotel ne junction ne so ekwa no so de fa ho na friend number no me se nya yira kwan se sese utu anamon eko ba bi ti se krotentin bi ho na first ne enim se nka ntete se okutu kwa ko ba bi ansa na ho inro ho ne ade me se ye hunanu afagidie ko
na beboa wudua wudie wawade awade sebi obema bia wade bia wosu oba bia wade otida fefefem su de bia wosu wo ka se yekwa ya bo wasem duam ye mo wani nyi e wo wawade mu da enu tie de number ne sa betudwa ba modin fa number ne bi number ne doso wudi wanti man fa kra me se fa baako na da hia da wo de free togo abaka kese mi tie o program ewo Asem Mpe Nipa Sompa enu nti me pesa me ba ho na me de masem be down o konso a me se onya abotre to obu asene ni togo abaka kenkasa papa no wo koto na ema bibia nsuo bibia nya abotre ne to obu ase obu ofo na asem ode kono ohu nipa na ni mpe na no refi ni nya so ananya kwa ho nso obi ta so de mani ehu na ni achi no order enye kwa bomodin kutogo abaka ko ne wiase mu nsem no edoso ofo so fa number 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 60 32 we togbe abakeke azigblibo sonkalu kaguka Beni eno free baye nenyoma no hye o se be fana damfo keke togwe se bra be fana damfo okay ebeboa medase togwe ye ne togwe haba keke ena twetwen enkomo no na ba bia ye duru no abrehosem so for keto aboa so for pani ka so for keto ye wedia emusika sem pani fanyom ba akeka ho wate ne yemfa mi ukwa anoma wate fanyom ba akeka ho yanko yanim Mara fi radidano eradidano edano ebeye sunsumuda eradidano eradidano ebeye sunsumuda mara fi radidano oh edano ebeye sunsumuda marefi eradedano ebeye sunsumuda eradedano edano ebe sunsumuda marefi radedano edano ebe sunsumuda adano ebe sunsumda na kasofoketu akwa wedding said the okay etisa cannot den ti radedano be sunsumda Panipa enti ekosi sei papa ne kredie eni wontina da bia na bia boyede ekoso na sofu na kadua basem se nipa ensuro nyame sofu mu na kadua basem papa mama nka ncho se duabo e wo ba sofu ketu a wotonyum se na kadua basem ye ne o wiase papa mani abre pa sofu mama di ho asem na me betena wenu ma moto kakra sofu mama di ya bi wo no sofu mama di ho yawo papa me ni me ho yawo wodi duabo abeshem papa wo ka ni bere enipa man ene mani pa ere eni bere duabo obabrum ajo menim sofo duabo nya no me ko na kwan duabo fa so nya na yese papa wa ne kredie nipa mpe ne kredie gese duabo nya nipa ne sana nipa ere aka ne kre papa sofo ya de wa ye me o si ya friend say e pa cho ye friend no Patrick Bosheba sa na ye friend Bosheba okay Bosheba papa nipa ye dia na ne nkyese nipa gimi nipa ye dia no nkyese nipa gimi papa blanti oba na se me shamene a na metu amna metimi ko 90 feet down wo ye de okwa amna ma nipa cho metu ensuo me de me su pick okay me say promba omo de atifu tie mi a am ye promba omo nimu obudo bi onim bia me ye promba papa magim sofo na eba ne se wakora se okogya wade ama wakora ka papa ye charge wakora charge o wo se so okogya wade ama me dia wakogya wade no wo charge mi a kamin ska metua kamin ko to akameto de ama no ono no papa metimi ba ofie be ya adwuma prom be adwuma de ma timi sika nyina kodoto no ma nyina etimi de show pipe de ma asole ye me no start nyame dwuma menye 10 series 20 series kwa enye dey emfiri ho no da
me ade a me pese me nya me dwuma me wie na ka yenza twan me na gi miska metimi ko program nkofo bebre jima ewi batimi program me ko bi me nyi skada obi kura wo na mo diska na asoma na mo de asoma boys and family me ba me sofo panyin me de ne de ne bibiri de ma me nuanu nyina ya sofo Godfather what's your friend say Bosheba okay Patrick Bosheba me nuanu nyina ya sofo me de ne de nyina de mo mo Bosheba you Godfather Kronma Franco Bible School Junction omna samwa de wonim sa tam ne ba force ebe light worship nyina ho me se fami nshiraba nti obi anu wo ni me papa dia sofu ya me kase me di ya o no ma bibrebe mu papa obi a wo se wonya hwe so wonam na odi dwato aye dai e kopa achew sesei ese ye asore no ese ye asore no asole no aifro no obeba fo dia ma aifro na na aifro no e dom nyina aye dai edwane ye na papa sise bowura asore de na jata bowura asore de no bia ekoye emra na asore fo no sole say omo ko no satam na ye udile tam wagi sika nya so bagi nyina ayere awie eti eba is na the question here de asore de mo emu adwuma no eno ane sa de be kwa bonten eti am sinu ye na am sinu nti kofoduafo mo ba nya nipa keto asore de mo aye mama abonten tent ya bo nyina ayema sika de meka se wanyi bia wagi sika pa sika de wagi bi mi bati asofo kukuda mafo bai anyontofo bebre omo bai so omo mi vati nkrofo bebrebe e ma omo bai te kwa ofa so a me no me kwa de aifro ne koso nyina no me de me ni me de na koso nyina na me kwa na me ya pi a wo ye o start free 4 million 5 million na start here na be si 4 million ene ba 3 million on kro ne ba ne nkrofo aso na busuafo ba na busuafo galansifo omo mba se nipa dom kra me ntimi nkan eti me de ya wie aso ye be kwa bontem ni sai fraud ye wo ye wie a e du sika ye dei e bla okem eti me kwa bonten aja me ba ye na busa do obesi esi mu se o na sika na ya aso dem sika na aja ai fraud ye de man na we na wo so ana me ensanka na ana me sinti ye na me se de ye mpon abonten de me fresofu asofo se papa me pa cho omo no o se enumre omo keka no ma ye de abom eti minya abotre adam ya from ensanka sika no ni following week ana me amekwa asore ana mbusa o mo se week de maba me ko ya omo no ya bobo fa cd envelope no ma 10 cd ene de ashim ko bie mu a 2.5 na 2.5 obesie ya 2.5 sofo wonne no aye adwuma che mo aye wedding e wa asore ho nso epimpi ana me pacho me wedding me first wedding a wa ya mamini me ne se mo aye bi o hopen wedding de ni solema bebrebe wa ya wedding am na mo nhyehyɛ ye ne sei pacho nhyehyɛ ne se me ko nhyehyɛ o mo ne me hyehyɛ ne se wa ne se wan se asole collection asole dia ano kura tumienu asole dia we bo afọ dia asole dia na de bebe kire ni nyina no de ayefro no wona ye risk nya se risk na nyina ye de mawo nhyehyɛ asofo ne me ye de hyehyɛ ansa na ye be start dwumadi ni wedding time no o mo de hyemase ansa na ye be start o ka sa api no nyina ye odia api ni nyina ye me dia se api ni nyina enya odia nipa baba nipa papa nipa bai ese ekuo ekuo fo a me dwonkuo bibiri me dwonkuo wan se ekuo ete me first school o mo na me de o metia no millionaires club skakura me wan se o mo kwa do mba bonten o mama wedding time no no mo ye meet se o mo ye nhyehyɛ bi se ye be ba bonten na we ye de ya papa wedding pictures ko fodu afo kolongo fo mo nyina afo ka e ba bi o mo nyina ba bi ene adofo mo nyina e bigija me asore de mo ayi ni nyina na me ni nyina ba ye no ti papa dia sofo na ye me ka se enye me ya na me boa wa ye no ma bebri me hia no kura si ya asem ne ba ye no me rekoma asofo mpanifo sofo aba so okay ya se sofo aba homa ne so asem Ghana ho sofo me mo akwa aba mama Johnson Panipa bibi abako de obo ta da Roma sofo pani na me ne di nkomo ya na ndo ba so mia Adaroma ka obodin ema wiase nyina ate ya efrise enwom de etini wura no ya na edepa okay ne ba che frame
Suffer Patrick. Suffer Patrick. Okay. I'm the title we can house a bush and Never trying. Okay. What's what did he say? Jesus Christ. What's what did Jesus Christ? Jesus Christ gospel. Ayo. Was off for Ketua, what the about to Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye manim say. Why a wedding, what for Sikanina? A munchiri moon say. Yo, Medamasi. In Shrabana de Batu anymore. Okay, Medamasi, I'm that you from Mutians was. My patcho Didikai, an idiom. On ye, Miss Sophocles. Okay. And a two. On ye, minum to me. Oh, my sorry. Onto the was, said I want to was, let me take it to be a mamma, Obiati. First, Budika was out, see a yard for 6 months in me. About Jana, Ethiopia. Okay, I'll see a yard for 6 months in. I am for no, yeah, but so me, I can't say, but sooner you do ya air bay, need 2 years. Musumi do ya air bay, okay. 7th, need 2 years, and I'm for Nanya. Mekasa Sebi, or Mama sorry, hold on more, Nameboa. Na me obi a ye kwesiada sorry ye wukada sorry e duru ho no mo adu wukada no a obaho ebeboa se oka se enwum to no ye enwum to ni o ma sorry no me wanwum to fo o ma sorry na me wanwum to fo panyini a omo to o mo nyom e wo ho anwum sa anwum to ku no onka ho okay tu ti obaho no mo na se omo to se bi yo wura nya me feed oni mu ye no ye nko obi se me ma ne nye Kenny or to your more to me out to be from my kid to be. And I did me to be do baby, say be a medium, say be deliver, say be a member of food or on switch and I will be as back it, a human necessary pepe. Now, me all over catcher and say, or so your baby one. And so, Asem Mpe. Now, person Mishira Soman, first a year by, or person Mishira our Soman, and so. Matter because our mom and I want to footy be fire my kusho my so man. Kiache do come and say papa me pese me here I phone wo man solid a solid dem ho. And I'm so say ya. I just say obo a solid penny for don. Amanye. Na obo mama ni wia. Na omo jitu me say o mama kwa ma be ye no wa. Me de biti ma kwa ya. And talk obo a solid penny for mani no so jitu. Obuji tun na me asole mpani for antan say omon frɛ ni meeting ene ne nkasa say ye kwa asole kwasi dada enti nya na info na wode ba ho no ma mfa nhin ntirim si bia ye collection ye beto ene ya fori ye bebo ye de say sika ni nyina e be ma ne mbom na kire say oye word no kwasi ada me ba show isi kwasi ada kwasi ada so de ye osom da ya enti omo ne interest meeting chire mu nchire no na emom chie shira na ware ne sudua because ye to ye places ye area worship e preach e boy afode ye wi a ye be shira ware ne so ye wi a na ye de ade be si wa bo afode ye de aye dey ama ono a obeye na aye foro no se sika ne de obi amfa ne nsanka e ye ono ane dia ampa aso ni mpani mfo de o se ye oyo na omo ne ni ye meeting na wogitun ti du sa ye for de be baso no na oni ababa wa fufuru ya homa no okay yes amfre sofo atiko yes amfre sofo orofo nsuo no toto nsuo no etoto no yema no ntongu yen kone kope OCP fertilizer na yen fa sofo aba homa no so no okay yen kope OCP fertilizer na yemfa enwu yafudie ne so yenya bigu yafudie ne so ebeso do so enam so ebam ya tena bribra na eso do so atena bribra no ni nyina no na ekọ akwa yesikasem se okọ mikro masante mapo mo do karoso no ene mo ye patra no omo mfa OCP fertilizer eni agrokra na nanom akuafo agye atum anya asem ketwa eno tukọ agrochemicals bia o se wo pe OCP fertilizer eno ena de bedi udwuma
agric extension officers no dodo no impempi no ya na agrochemicals ahodo no omo bi eno no obekiro say yes say na OCP fertilizer no type we na betimi aboa wo orofo momma yemfa ye ni nkoto fertilizers bia so ma ni nkodi nhwamo OCP fertilizer na nanan makuafo agye atum eno tin say ye pe bia ebebo yi papa 0345 909437 0345 and 0345 0355 909433 ya konye kope OCP fertilizer na yemfa eni ejuma kama yanko computer so dwedie emrasisia. Hey sewa me hu wacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group advertisement. According to IF4, opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Nation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano what she during son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sashe kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger bermans you nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafuro saa adwadie nkrato yi FD ahwem agye atum se eye nananu makuafo yi afuye na saduru hobiemu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ube yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton yayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana and Africa biayo oje sunsum kron ni moja Edru hopiemu food for thought addition omayini ya wadubuachi onyame akuwa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asamo ayakasa ho ose there we free asomafo samo etiedio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiedio wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ube enie ose fa plain paper na plain sheet nienu dia nyina jogu baako so na sadam wo pepo funu media ha nyina yahye no wo baako
account and Yama Papa who says Siwa Brabo and also Tron was so shining so say a candle. I can't never candle back account. None of your best song. Yet your Pompai Liberty Conference August edition. The heat. Yepepompai. Yepepom. Now when Yami bet yes, ni point is so. My idea would do watch. Now who fed ye? Ebe Yami Madia. I don't to phone ye. Or Rakujas. Minister Kwame Jedu. Minister Kofi Pepra. One of the bet such on. I will get a coin. The heat. August 31st. Proposi Prampa or Board Poco. Calvary Pema Kokodrufo. Dear friend is that what sorry domino. Ope Kenya ne hu. Yebe Kaya Tamfo. Ego. Oh glory. Hallelujah. Okay. We are sisi we are sefo asofo so ekwa bi so esu sisi asoma sete saade a yasem wo. Yanko na yene sofo pani yene no twetwe nkomo na homa no edi ehwamo kakra. Sofo yentu ankomo no so. Me kwa show. Enti ayefo no tama on yes ano. Na oni o man baba obi so tewo empobi ha. Ema ono so sorry begina mu se o man kwan ma mensa no enware because of ono so ye de ba de ha ete ho. Ma sa sam ni be ye de ga ye. Ana empobi onabo ana edwicha onabo o na tana se kan sa asam no ema oni sa sister ni ntam ye dey etiteye ana me hu say o ma kan me sister na tia se afi oni ne chai dia ena oba na wo ko wa me timi ko ye dey otimi ko ware e wa so dwe kwan so e da no so 7 for next one ena ye 4 car obe fa me around anatube 2:30 ena yetisi before so be fan ka chen sa ware na yekoje ne wo fa so na ye adwiti a onabo ebe ko bi ana ne ma me nua mo nti wo be fa me firi mpobi na yedu adwiti a no me fa ne se abema ba ko me fa de be 25 years ana bla ba ko so me fa de be 36 tia ana o ka ho nti bi busa na question o kam sa ana wo fa mo we no sa me wo fa ne se yenkofa ye ni wi mo enko ye fie die no na ye ba sore de mo na ya beye ampa nti hono me mai ono na ye froka ho ma ya ye ono na ye froka ho ma ya ye from akoma ku 16 ene wo sa mpobi adwi tan kas obi eno wa me na ye froka ba sore de me yi me enda ba ko na wo ye sabi ore oba ni isirimni ena yakoyi fia ma mede ma simfo nti no mo ntwema yen se ye di fie die no so ba be ye na mse sare na mo me famla sore dem ye me ye apart from wono ne mensa ma mfo obi aye frama sore dem da se me ya ma because of say wo di si ho a ensem bibiri para akoma na also for ensem bibiri no bi ne de he brema so on say ebia tama wo di wo so for person wo wura sore dem opese wo preaching opese wo your Bible studies said you opese wo your worship na yipa na so peta ma ono di control be say ye mentam no nko fi abontene nko ye no ni niema ye kan so nko ton ni niema se ya oboboka nti sa niema ni nti no se bi edi banade na wo ye ne odisika osu delay kakra bi wo ha no ti na me mpese be de sa niema ni bi ebe ye so for ma me musa we ya kasikasem ene offering collection said the amount for takano no ene api enhyehyeye ewo mo wadi mu a mo live bia wo ho mo sika mo de ma ware fo no ne sika so fa papa asabana ho me kan nyina mo ato ho ase nyina questions be gemu na yimi nsempin so ka akiri ma me ene di mu na ho prase mu okay na me di wachi free ha etu for car e me tena ka bi fra na ju be tu something you could do close so anopa be 10 and ye koye yakoye no ma ye sa tena ka mu penyampa ye bai papa ma ye wa ye for 2 years ba o ka 6 months o kwa ware no nyim ta ma ware ye wan kan kire me se medi usika ye be ye dia ye for ne ba sore de ma tam no son kwasi adam edui and I'm saying none and call for ni free chiriba, or ban and call for free chiriba, no casi be free second on once, almost free chiriba. It's your Maya Sorana, a bayan or hand, a blame because near the train woman saw money about the heading. About the tosso. No more money be whom it ye delay one solid demo, papa. Be pretty and your talk collection back, one solid demo. You really, and I'm a boy for dear.
afɔdeɛ wɔ sɛ bi afɔdeɛ free 5 million hey nansa ɔsɛ di free 4 million to sisika no papa okay o de o pa ko the kasa okay yechi o ka 4 million we no so di free 5 million is 6 million ntie no afɔdeɛ me de afɔdeɛ free ye kan say 1 million me ba afɔdeɛ wie me ba afɔdeɛ wie ye na me frɛ sɛ ɔbaa ne bɛn man sɔre mmara eme nchida bedwene mu na ye nhia ware ne so fe no bɛhwɛ om kawa sabi asana me kan mood oba ne pagya ni mu no ye na nam me nkan na nam kasa ni na oba no sabi akọ afikyiri onye ma me nkasa nkọ akyiri enti eya sa no na ma bedwom ho ade kora me ye go na sa tam ko because omo me ade ayefo no twa omo me tuntem na ye fa so ndem na abutu ko botere enti ma me ye oba omo anim ho de na me ye ne ntem me wie ye no na me de ade si ho se afeni ebe bo afode ama oba warefo oba yifukuno ni ayifo ayi mu fada me kan sa asem we ya no me kan se sofo tamko mayanko na ya de kuhia wa abantim ye hia wa abantim mu a de pese ye mu bia no ye be ye na tamko ye ba ye kra ni di omu ni fira kire ba ye no anuane a omu no anya oman kudi omu ba so ndem street ti sofo mayanko na tamko le hia mensa na nim sa tamko na se no omu ko na so papa tam ko de ade me ko so bon ye kwa omantim enne wugina ho katere o kasa se we si kire ba ya ye fra hwi ade ye kyenye me o ba me fie o se ade ye kyenye wan hu me ade kyenye wo ba me fie me kwa msam na me fra o ma wo ba se o ya ye fo wi ne ni ma mu te se asikasam mi me o katere me se boy na o ma ne ko di wudwa edi o ma boy bi na ye fra ni ni ma wo ho boy na amwa boka na msa amwa boka se I near Mamma Cotoya, boy, and say, boy, and say, we are so, we are so, coward, young man. Mamma Mensa, our rear dear, our rear, Oko Bar. A rather one on young for Oforisuo, a young young for Swan, one herself become a terrible. No more worry. No one to me about Brahma, aye, who see you, papa. Mantia send dear, beam, and a throw from no one yako. Me no none from can I say 2022 October. 2023 I saw them the 23rd October 2022 23rd October 2022 ya from me mama ne one antia one kanda and then na obeka say baby usika sika na o ka se medina soro wono sika ba no bi de be say me nsam say papa we ba say me nsa usika asoro dem ho one envelope ho asole dem one envelope bidi ade be si wose baba afode wa wo ho ya we se omo ka se tam ko afode ya boy ye collection ye ka to ne first ene ye be bo afode me hia ware ne so wie ye afi na adru mo so activities edu se baba afode ma na nko fo mba ye ibo wo don tam ko so na tam ko nso ampa me kwa ye pon asore ya me reject be afie ebe wo matade foforo tam atale foforo sha me ne ma sole mpanimfo enyina ba iPhone aseno papa no ma ton champagne ni omonnu ma nyina wie me ba ye tofia da wo box na me so for me toye nka take say me toye say 1 million na me tede ma enkla tama no mo iPhone na si nyina edi esikusika na me nedi usika ben na me maji wo se me say iPhone me wo kan send this out say me say ma wan charge me na ka me full car call ye me kwanka se ebe 2 months mu ani 2 months mu na me tie ho asem me ko no bi bon ma ne sa mensa betena ha se oye na ifro wodi nsika ana me se me wase ha mensa na kan ana me se mensa do want me nkasa sa no wase mensa enti ho na me twen fon e fere no wo fie ho abi bani pa kwanka kire ana me se mensa asem se na ma bank asi abete ne nipa ne se wo na wo kan mensa ka kire me se enye ono na e kan na ye ne yere na e kan na we na e kan me wo yere onyama solibo osafo papa na afodie na abo ne demo no api no na eye asore na dia anase na ya ware fondia fine papa bedas ye koya asore ya to your collection kwasiare ye to your collection ye wi na ya boy afodie
If you are for the other boy, ne man fan or no man said in Tian to say, you know, you for the Akoya Sola Yabo. Yen, so, ya, if you show what you see here. I feel activities now can in a woo, now by why you from a yawodia. You to your college, you preach you to your collection, you're to say Yakoya Sola to your collection. You're boy for the you're born said Yakoya sorry. Osafwe, Papa. Matumen Safro, Yami Adoma, China, and more news, Yanawa. Papa, I can't say weekly media, and idiom. And now, Brazil, Council. Nada Bena Bignon. But I bet maybe I didn't next week him because weekly media, we will programs here. May. Eti, Minya Power and tour next week, no wow, Beba. If we say, ye won't Chirimuha and Chimune say, Eda Fubi Super So Mukasa. Treasure and Casa so. Pese ono so ekasa efa sansem ne ho enutino sabre no kamepeda poten a obenya ho beba edafo no beba eno mu omo so e cancel ni bi so beba ni ehu kwampa e befa so ni etumi address yasem no. Hello Nevacho so no enkontompo Asun what then? So for no call. Munye production na yentu yen samfre no. Tembi obeba bia yenya power we into. Katachi yentwe so for no wate. Me pese so for no ba. Eda no beba. Sa na owi osi wan sense a. Ibehu do owi abrewa ni nkunuma. If recent ye kura mate kura anse ye se obi also de kohwe obi wo hospital we ko operation. Eno mate ho na kakra na akire no. Enunti no mon kama komanto yem kwaku yenya power no nto ne yemfra so for metra fidie ni so eda ba ko pese o kasa na me pese me buza ne se saata wo moko en eda hwane wo ho sa no ne mu ayedu enti no fre so for no mame na mempe eda fo anu wo ho no Papa hello me kan sam afere me hu asam na hyafe me ne se so fwe utie me me tio papa afei na mehu so for utie me wo ono eda no kwa wakasa me tie na nu masam kan so for utie me papa me tio papa me de ne die a na obuo sam emanyame enko a tie me ye utie me hello me de ne die kase pa ma asofo a ewo kumase ha enempo Ghana ha eno timesra wo se producers be frew na yanyina ya trafidie we so na eda fo bi so mbesom dia dance o treasure kura so akasa ni ehu kwampa e betumi afa so eye tie omna samwa ofo be ma onim meka che sofui na obi ni na on target nka nche ne se enim guase so susu sa branch egu na enim ase a de wo ka se this week nya wonya ho no sebe mpanifo se sebe o jade o ya wonya daje omo modern na obi nka nche so wo yire a on ka nche se sofo ade ne bebi e kono ko nipa ba mienu anansa miensa beka ho na de minim no sa asore de se wo ye wedding wo ho a anansa se obi ware wo ho no ma fine ya to correction I know na asore for I for dia ena kofini ama enya I for the nemum ye yese ena I for eni I for no ye ma for de ma wo mo sa sika no enko asore yim se no na brantie yi ka de ye behwe nemu sofo de memechema kakra ne se ye invite o se bia this week ni ebusa o se this week da be se chisa next week asem we da we asem ketwa me ka che sofo se na da roma minini da me penasem ba me papa eso ba ya asem na da yentani pa ne ta asem o momode de o ye bia wonya this week na producers be friend of we onka bibi nchire wo mo se this week wonya de o ye bia no mayi na no because baby ansam ne kona no odin eti wa wonim sofo say wo busuani sofo say afenu wa hu asam nani wa wona ni de na say wa hu amede da ne wura mu no yes because baby where they are no they na they no pe eti so tie ye ne a onfa bibia meyi ni ho ano say na memi nya daje omomode na dwo e brada kosi ya wa da fia da ya wa omomode ma emu ba ko no nyai because asam na da wono sabe amanfo zo obika yen support obi abato mra yen asem ni mia
Ofosuo me wo ya dwe. Okay, yenko na yenko ye hu ye hu ye golden deal ne family wash a wo de abadwa so ma na ekoma wo mu. Ma no de gu nsuo mu a na omo de ahohoro ahemfie ho na ho ayehwehwehwam. Mema aduane a sabia kusabia nya do mu die. Enti e wo se hote a na ya kono kama pa. Golden Deal family washer abadwa so do ema enyoma konkai ema ma no na omo so ayehwampa eno nti yenkopa bi ntoi ebeboa papa emprenu na obetumi de agu nsuo mu na watumi de ahohoro ahemfie ho Golden Deal ama emema no so ekwa ahemfie ho a na omani agepa Food and Drug Authority waji Golden Deal atum se ma no betumi de ahohoro ahemfie ho abra enkambia entumi ema ho ne ho ayehwehwam orofo ye wo aloe vera de no ewo ho sa na ye wo jasmine enya ye wo mint and lemon enti urigu nso mu a beboa papa na watumi de ahoro ahemfie ho ne ho ayehwam 0544198043 0544198043 Golden Deal family washer or the abedwa so ena emadi ACC wo mo Apostle Amegashi was a bre yade bia obetu ase owura hunhumu na waba honamani no de dura kan kuma say owo old police station ho macro ena mekamfo na me de amawi 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi obo eba medical research center me da catch some research no ena hu hia me pa ye hwe ya de no ne de dura kan no etete adoato adomanu one so from amedokro no ene edi enhwani mu wode odin heba betes abadwa so ziyade ne tuase enam san yade bi etuase sa na ode preke se pada na badwa so odofo yenko na yenko to preke se pada ne bi mujawi anim ya dropa sa na oto ebisoso so a ebema immune booster no enso aboostu kama na apagya na yadebia akoatia no 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center Lawson say or the nyoma bia badwa so nyoma beya or the Lawson law chemist abadwa so sa no the Lawson law heba mesha no so abadwa so the Rema capsules the ma betes or the abadwa so eboa pa wo do fo yenkopa bie na the Rema betes no na manfo agi atumpa utwetwa bi na bobo bia utumi tibi the cholesterol nyina ene na no wo funa eden nyina no and asade nyina ebe na ne or fo ba bia ton sa tun sa nyina no yenko ne yenkopa the Rema betes ni bi Ghana for agi atumpa o si the Rema betes twabi ne gina wo na so kama 0242133577 0242133577 Brukutu bemansu so ni Brukutu obetumi atibia dipa Food and Drug Authority agi atum si yetimi ton obam ha uni fiedu ngotwefo asem waso oba pemfo ntumi enko no Brukutu ni bi 0244620294 0244620294 Food and Drug Authority agi Brukutu atum enya asem keto akra orofo yenko twetwa bia ni bio na nya bia ni bia no eno ane club bia eno ane club de unya de ho ati atensuo no ye yifrifri gini mu a kono yi papa o la size ho eno wa dantem no yetwetwa bi yemubo bi aponto ne abadin tu no nyina e club bia untumi hono gari fanyo papa yi de bi e club bia ene betumi abo yenkoi na yenkotwetwa bi ebebo yi papa abrewatia Ofoso bema medasina makache sofo Patrick say ye behia no wahase no ama manka ma asem we ni ya na eya enti se ye ma wo akwanya sana na se wa ma me yu ho ano a na no de we no ye de to form say no ebebe biem no enna boko say enti ye be ya won chai de wo ye no na wonya daje no womra asem wonya asem keto a so popanye de beto so abeka se wu yi akọ next week ansa na wonya ho wonya menya ho ana menya ho asem no womra na oba so ase de asem ne setie no ye hu ne pomasi body sika ne ko ya obesa de aba se san so na tie se ne wo free sika so de a ene no anu me da the nation sanka Vozo bema oso beba dia ye twen no nanka nene omuka ya na yegina so dia nka sofo no ne wo bika nanka blantie so mene no anya biaka but ankoba ne sa inshira na ye de ma urade ne asere se urade inshira mo bia ne odefo urade man ye fa binka vozo papa na sama wo kan de enye de asoli bia to often si ye wedding but asoli omunim de
edo nipa eti Awurade asem ase ne do that special day na yedi kan ye api e de ma ye fro wie na je ya correction because that special day no obi a he wo hu no ho otonyom da nintin wo bo ane ho obi a wo ye ho ho besida nintin tudi kan fresh of me na adwene koye ne se de ma ai fruda no de gotun na aka se later ena na mbebo afọ de na sa am ne skani nipa ho a se be obu nipa no ware na wa amwa no asole ye ka na nso ye omunya se ni tie ni sikani bre bebrebe enye fine why ya so de hu ahi omo ana wo kan obi ti ato a wo so ni mu wo ye bibia bi ne se na wabaso obe wa na de saada ne nko ahye ne munyama e de ne be se wa so de ho ya nya medwuma no mo me nti ase ye ni nya tema ma ye yonko ne no ani Kristo som no na me sum nyina wa Africa no do yonko se wo ho nti ya ye nya isa na emmo andu do fozo me hu se time ne ade no mo me mfa nhye free no mra na ye ho ne yatim okay eti enka kira papa sofo se producers ni be din komo nyame ya adoma on hwɛ mdetie wo ye nim na wotwim na yenka asem no ma ne mfiri ho efiri se amanfo me ti ho akyere no se abranti wasode kura na nyo no na asode o amanfo bi na abɔ ne mfe ati no se katachie ma homene so na osika na kwa kodim nti sofo banyansafo ebu ne be yenka na asem 0551 0548 yemfa call back mienu bi na mebre no hello okay yey yanko yanim yaso mu kofi ma me chabe tan so ba so for no boy be no se o be bi ansem ni free ti meswe ni de mo mu to na okay se me no ka na asem no na me tire ya no amma ni ti bi because yes I'm ka ko ni se so she carry me baby. Okay. Hello. Baby afre udi yanko yanim. Osei Aboagye. Ye. Majo so katachie. Sompa be di de. Mate on kapa. So for no nyabotre no mama dia me mpani bo na afre no. Let's can so we no just you pray on go best can na we dey. You chat with your friend that's ya. Okay. Hello. Oh. Yeah. We am seeing that I'm going to do. Aye. Ofo. Me o su ko dugu ko kroma mo te pamon. Na me su ko ya bra me se me ko ejo mo. What be that? What di papenzi kai ko kan o se ndire mo je tu. Ye ka sama na ka ye ka mo je tem. Ah? Could you space no? Hello. Hello. Baby afre udi. Hello. Ojo. Yeah. Ono ejuma. Ejuma das yanko yanim. I don't care so much of the shop president about. Okay. Yeah, every I'm papaya. That's just for kid. Oko asa oko jawa. Awale so dia some proba no. About the day okay, hello. Hello. Baby afre udi. Majo so katachie. Remember to work with him because if you have Kenya. Yenti o katachie. Asofo, it's your so. And it's a meeting, you're not here. And if I got to review when you get a piano, and then come. Then could be our song, it's me that could be another. If you have okay, hello. 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 Baby afre udi ma me last caller. Yeah, good evening. Majo so. I'm the Katapia Timosino. Okay, Zafre. Timosino, it's you, Timosino. Osino, yenti o. Yeah. Oh, okay. Me pacho. Osofo no so ka bi say. Onu bi se ni me bi say o se obeto the correction and sana while your program ahead then amount. What do you mean? Me too, pa. Anuti osofo so se hyehyɛ bi kɔ so. Saa hyehyɛ na kɔ so ne so osofo ibra betena se.
papa ini abrante ini emu adansefo nyina no ne yenhwe ne pass me po mazibre hello baby afrefre udin katachi yentio that's your first Felix. He said, we don't know, it's not a. Okay, afọ freno enyina nsia enu ti no yenko adangoma se na adangoma se na madam hana amasewa ukuada ne na wotweda no baso ewo adangoma se enya asem ketwa sa na chewa agrochemicals asantema pon ose yemfa fidi kesi wi so na ye na omanfo a obegya no ma ne ye ne papa yie na asem nyina ne anwafo nyina aso papa abrefi omo nyina se yemfa fidi kesi so na ye na omanfo ase sa na kwasi Anthony emprem ne nwa ba so firim ye de na ase kase pa so edema omanfo abogafo fi London kofida moamu ene kwame adoma komo akorabo ene na sample for Jesus di muntintimai na enya asem ketwa enfa na ase enkoma wo mu kama pa abrotia for so ne nyame ya adom so a Mr. Gabi ono so na sinimpon eda form enomesi esiedu dodo na no frɛ no ya afra maame adane benkum so tia nyame ya adom achim da na wonum edi na wotwe da ne ntine ye behwe na yetimi akogya ne ntine ye hwe na achichi ne pinchefo nyina ye nkonkɔbo afise de ade ato ne ni no enye ono a na eyie ofoso be ma na ye gyina ase no maka kire obi a wo asem oha wa mane da so se unya ba bi mfamfa Asem Mpe Nipa dwumadiefo no ye wo ha se no edem afri juada ekosi fia do bi ho se bia ye program weekdays ntia bia weekends na ebi obenya me pa chaw anopa na ye ba ye te office ya se no ma ye twen so beba na ye timi ye tie wa asem kosi se fia da bedru ntine ya momra wa ye nso ye wa ha twen mu ntino enye weekends nko na obenya ye enti weekdays ni mu nyina ye adwuma wa ha se no mu nti ye kira kwan no e wo Kumase Swame Sheffield station no ye ne no na e share fence wo bomodian ne bra na ye ntimi empe wa asema no pomesi brand fama na se fra yen 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 0552 095593 ebubia befre bia no ye behwe ne no wadi nkomo na de ha wo no ya pa no pmesi bread ya ma ofoso be ma yes sorry ya for happy birthday mama ta Zakari we efri bra Johnson chain na ko ediama wo se rade nyankopon koso enhiraw na on top no e wo atamfo anim oma umpagyan so enko soro na adom no enye kese emfa ma di wonfie na emme e wo Yesu di munti emme we na yede emma yenua ba Zakari sansuna yede happy birthday ma aseda enya afe baako we efio no ankasa ne maame sister comfort wo ene ne wo famo na nasafo kantanka be ma ye ne djuma wo Sompa TV Sompa FM asenom ena ne papa manager Daniel Yaw 21st clinic yo me director manager Daniel ne benie wanya afe yo. Oh, I see. Enti happy birthday to you me dofo erade nkoso nya wadomo mie wadwuma onyansa nimde emroso emfa emma abrabo ne mu onyono na so erade emma wonte edenko ana monche monka bia nso so a aye fidi sumo aye sum dia to wanim ewo dachi mu na erade enhwehwan emfa ma asese wabusuafo nyina me so meka ho se wa ne me wai ye nyina ye do papa we love you a lot yesrenya me shrapa na ede emma wo ye di etwa to no na happy birthday so nonko enko enfama Abigail Wumbe wodini chuma se police natade dia we police officer Wumbe it's your birthday rade nkoso anya okese no ma adwene ene enimdie mapaya betimi so ede dwuma ne se de wo sibo enkwane agapade ho ban no erade emmo won so kra
ene nipadua ho ban emfama no ma onipa ewo abrabom nyini ne di wonfie enkwa ena eme. Happy birthday to you Abigail Wumbe we free Dr. Sami Yaw no so ewo 21st clinic na ese ne sister preko penny nti oso odon papa pa yabusia ye mfansi ase no foso akwani asanso obi bia da obo aye enadwo ye di Asem Mpe Nipa ba na wie beda so foso Aboagye me ma pamfo ya kram ye